Amba so na ahia no ansa ne betene. Pacho menine ase ye nyina wa agogo. Okay, he fa agogo. Asante achima agogo. Ti me di pipa ne ba you dey na odiala. Eja be ma ne obade ye hia, be ma na de to oba ni so be so ne tena ho no. Okay. Na me ne tena ho, ti me ne tena ho me fa se 1 year na nyinsem baaye. Ti nyinsem ba na me face problems kakra wo na wo ma na se me hu moja kakra ti me ka che boy ni se na me hu. Na owo no me bo o de awade asem ana person no de to wani me mu de hin so na metena ho na no ne ga bi wo ba nipa na free mu wo okay tema me bisa ni sisters bi no so kan no kore sesi ana me so na me kuta akwala ba akwa ni papa nso free mu ti me kan nyina kire no ti tamanyi nse no ba ye no na se wo ma na me bridi kakaka ti me ka che ne se na esi nti o ma me sika na me fa nko hospital me kan oso ni bi ade ne yem sa ba se 1 week ti ni sister pani bi wo mu fe na me de to ni sister nanim say yes mama jakra no me do wakwa abontin o maka me kan boy ni mfi mi ti no so koye adwuma o baabi na friend sister so ma me 1.5 na me fa nko hospital ya kase kakra na ko ye no mo say ye bi ha ba say so bububu ta say me pe abibiduro ye na me ba fi ti me ba fi ni so na ne da so ye me sa ma me sa bo na ma ne me kan wa mfi mi te ma me de koto ne sofo anim ama ne sofo ba fi ne be kasa ye na me bisa ni scan so a o so oni bi sa ntini nyina me ya me boni sisters mama ne se kwanse na boy no e de me fa so kan omo me be frɛ no omo so me be frɛ no te wo mu ana big boy me de ko ne sofo no ho no mo no ana sofo no e be kan Africa de na on kasa me ho na wo bisa ni scan so no ya na wo de ntoma na kata so wate wuti ya no dada ne niti ha wonim so obenum no fo no wan kan ntem fa kata no fo Enti yankwe me de ko to so phone na so phone ba wan be kasa na say baby obenya shop money 20 cedis amame enti no enya adwuma bi o filling station na sa time anis akra mebo bi entuma ni mu say na fa yes de odi gu kan na yanko so phone ba no no say baby obenya 20 cedis amame ansa na nyin say ne be fa na mam na omonye no ejenema ayima me wan na ola misi la besin akwa bi obeba bi obeye sto mum ya you go okay fantoma ne kana msro na ode ode ntoma ye de aha yeah fane church ne chef amajuma ni naka ho ya kwa fo ne nyamba no hono mo ne ebi wa ha ebi wa da me kɔ no ne ebi wa na o sika no ma me bi ebi won so me bisa na ebi hye ne botom ko se nye ne de obi dia me kan o ma me te ebi wa na boni sister ba akwa ma ne sister ne ne be kasa ebi wa ha no wa kushi bi ato me phone so ama me ekwe se sofo ne de ba ho no mo akire no nti ubisa ne sika madam kasa obetu amount ma me block no kra na me se me mpe ne num kasa kra ti ekwe se me di tu me tuba pete nsanti me ba pete nsan no so wanya adwuma wa akra okwa akra no kra no me ana me sama ne sika e de fe koy me ba na omma usika ne di okwa da ho na o da omma usika enye de bia na se na okwa ne nchen akesande se wo mo me kwa no ho aha nti ebi wo ha me kwa oma me sika ebi won so ya no ma say ebi wo ha 30 cedis no ya mama ebi won so 20 cedis o so oni sika wo no ho na me de jama jenisa na wa dan ko fu achiji 100 200 me ye okwa oye no so wanya adwuma bi o mampon kwa akoye nti okoye nyina frɛ me sɛ na me so awa ogu nyina no ase na adwuma asɛm no nya yi nti no ebi wa metimi no aduana na me de akoma no ebi wa metimi frɛ no so wadidi o so ni de na me so ebi ama ye aduana me baba no de sɛ amu fe na mankwa wa mu na fe na mankwa ni din dia mankwa afi na okasa ha nti me ye me no aduane koma nti de me de aduane no koma no se one ne master o kire na adwuma no ebeba ne dem abaya ade anadwo 1 o'clock nti o se me nko fie na me se ti 1 o'clock nse me no na ti dan ni mu ana o master no ba mo baya ade kona obepam me free dan ni mu ti me de o kan se na jam san da me de aduane so na me dan ni me ni ko nti me ko na me fa ne master no obi sa ne se mako ni pass me so na me ko ye no se one ebo 1 o'clock one ne be ya ade wode na ne master se abemo ne kasa won kan no kwana me kwa me hu no na watwi me no kura atwam ti me de yesa no ma block ne bi so ko kan kasa obe kan kire wo no na ma block ne se me mpe na no kasa kura atie nteja wo mu na onya adwuma bi filling station adwuma wa agogo te no kwa na me bisa ne sika na osi oni bi wo ho no obi ka kire me so na obi ye adwuma filling station te da na me call ne boss no ho se boy ne me ne nyim so kwan se na ode me fa so ti me kan pe na boss ne se me ko ho Tuesday nti Friday no boss ne se boy ne ka kire ne se one ma mi no nyim na
ba ko so pesika toto a wo ho niema nti osre ne boss no mfa ne bosu mi sika ma no na mfa nkoma sa oba no ono amankwa na ka che ne boss oni ma mienu na nyem ha nti ne boss ye no se na abemu a wadwuma se mu nya idie eda na ne ma mienu enyem nti ne boss nse na bosu mi nya nso nti o ma ne sika 2000 so nchema ye ma ne mienu nti wan si di kra wa ma me nti ye kwa na ne boss ne kana me si da bi ono oba bi enme me ano ne menyem na ne boss ne si da bi no si nipa ne ye hoho ofra gugu kura na si ho no mu bi the boss ne kai me ne papa nua bi kwa me papa nua say ade abemu na asem be no person ka ne sa na me say ti ye free papa no ha na me free ni nua ba ako omu ka echi na me ka ne sister Mary ya makọ onua no e master no asem say na ye de waka na nti ampa so onua ne obi fufuro nyem ti me ka na ni nua ne say enti sa na danfo bi e na ba ne nchan so gen kwa ba hawa na na me say ne say ye kwa papa ne so ne ma mi no nyem na wo de na ehia wa na wo papa so wo so ba fufuro de ka me de na say me de me nim na me nim bibia say nti ye kwa ne boss ne ka so wa ma ne ska na me che say na wo pese wo hunu say ampa so ba fufuro bi ka ho ana wo hwe no ana na wo de wo dwene ho me na hwe na say na fia no mfi mi no ana anya ne boss no san ka me na me nim say no obi nyem aha nti ne boss ne ye no se me nkọ na nume boy ne beba adwuma oba obefre me na boy ni so ne obi san se sika na ode man no ye ne den ti ne ye kọ ya nume no me kwa me di kan ho gya no ti oba na ne boss bi san ne se enyo na ode tu na nu so ne ma mi no nyima ode sika se man na sika no ye ne die not ho na ne boss ne se nti sister we wa ama ne bi on se de bi na ne boss ne se on se sister wa bu ne kwase a na do family akwan so a ho be kire opente na mso ma fa ne ka kire ne se ni atwe aduro bi ama me se me nkoto akwa no monfa la misi monfa nko ama abaya no wo fomo no mpa drink bi man no nti ne master ne no say wabu me kwase apa na ade no this kan man no wantimi ama mu wan si di kra na oye nipa bonini ti ne atwe aduro bi ama me se me nkoto na me de kire ne boss no na ne boss no ga so nko cashier no nko dis kama me mfa nkoto aduro nti ko na oje 300 ede ma me nti o this kan ma me ne aduro no me de be kire me bibia so ye bibia me boni sister mama ne se me padansi nti we dey don be kire ni nua ba ko say dobe no mako me kotoy me de ani ehun receipt nya be kire onua no timi ya ende ewo mu saa ma me bi o ka kire me say ne wo fa bi say ope mapemfo card ope say oboa ni ntia say me da pemfo card ne ba na me say na wo fa pe say oboa wa pemfo card de o de ye de me ka de ano ntia say ma mfa ma no na say me wo na wa nhwe me a me hwe me ho na say me busuafo be hwe akwala na me say we nya asem a ewo so ne me kente no nhwe me ne wo fa no na me nko ne wo fa no nko bisa no and me kan wa mfi ti da na me bisa ya na obi cheme ne wo fa no na me koe me ko bisa no na wono nso no kire se bibia obati bia no akobisa wo ko filling station ne boss one na boss ka che se woni ma mienu na nyem ana wo ba ye na asu ko bisa se o baba ko no ye kan ko ye hwan na afre ni sister se nsuso wasa ko hwe ne wo fa ko bisa nse wona ba be for ka me nim sa do nipa no tie nti e wasa me bisa se ade na etisa na se ntisa me ko bisa no wo fa no ana so no ko nim se boy ni obi nyem ana dia me de me twa e ho asem so ekwesi se me de tia no ma nti me ya wo no na me nyin sense madam na se esubububu nti ma me tam pa ho ko enim pa nti me ya na me de atu enim se me bia me pesika to ton kwala ho ne ma me ka o se oni bi wo me fe no fa no fa ai o ma say tu ti na me fra no mfa nti me bia wo na me de to me papa enim se ongaja boy ne se me tam aso nti o ma me sika to awo ho ne ma o ka che me papa nka che me se nukwe ba akope me mpe be sian fa ntoto na me wuwie ka bia ma bu firi me nyinsen ho no obetua ana papa so ka sa ache na me se na me kwa akope sika akototo sa anya me ntimi de papa kan ma nka ho hwe nti da me am frɛ boy na me su na me se nti ma me sika kwa to me ho ne ma se me tu ono me ho na mo ye me ya osu sen me na me ra ho nti osu sen na me ne ka senya na so me ra ho nti me frɛ no phone sa me ka che no ono bi sa me sa de me su ana ana me sinto ma miska nkoto nkwala ho ne man aka je me se no kwe ba akopɛ me mpa besia ento to me wuwi a eka bia ma bo firi me nyinso no betua madam ampa me so bebia me ba na me nim obi a wonti madam fu bi ana me ka che no no so di me nim ko de gi ne ma ne bi ma me te ko de gi ne ma ne bi ma me ja me de ko wuwi ti me wuwi kwa na me se me nkasa no se boa ma boa ne kwan me de na fa so still na wo san sa ade no ana ni sister ba ka dem so de nya hwi me nyi bibia mfi me mu se me ye den a ma wo nti me ye na me se me kwasama no court nti papa bi ewo ye ho no ma me de number no ma no frɛ boy ni say ade na oba anyim na ode ne fa sa kwan wi so aka je papa ni say owu obi a wanyima manyi nse na twem 9 months nti say me ho kire me ame nka no kwese me ho kire me na omoa me owo ye no owo na me nyim no nti papa ni ka kire ni say sister yesu hwe nkire say onyim
ana ba so kan sem beble so pa kan say boy no enya ade a adwempa wo ni tim no oba wo fa say ya still no say onyim ne de enim asem bia be kan to de bompa wo wie na ekwan bia ade ne be fa so no na ode nafa ekwan wo wie watete meko de pa cho de bi ka na me ne ntina hokora bi ntime wo wie wo ne nhia na bi enti ne kwakwa ne say de ntina ba kwakwa ne say madam me kwa asori me frɛ ne ka che ne say ne be ka 2 weeks me ka che say me kwa asori oma miskan tata de ma akola no me kan o si oni bi wo ho obema ni nwie bi abegya na me si me hia say ni nwie bi abedi mechi ana me ba pretension so na ma me bi a me gi ne ho no mu aduro oni say oje me 500 me frɛ me bra na me bra ma miska koy edi aduro no o so wi ade so obeda na si 200 kusua create me nsa ni nyina ma ka kire no wanfi nti akola na tale ni say me ka kire no wanfi madam me bo besia o MTN fo na me de ko tale no ma akola ne enempaboa ene ehun eyi 200 cedis be penny nti bosome so no de misika send me a na me de number foforo aman so fa nto so na number we me de ka was o tin so a scan enso me tena no ka tell me say da ben nti obe send this ka go be phones na me de ka ya me ntia ano ka sa aka sa ne na me se me da na se nti de me ko de je no ho ne ma so ma me madam for ne pressure sa ma say o so de madam for ne kokko titi Friday ebe ni 3 weeks me kwa wo de ko to boy ne ma me enim se madam ne so le odi me abegu menim ase wo kuro no ma nya sem keto me kan so ane ba ne nka hwe tada me na me se wo ye ni paboni na wa adwen se sika no tuya na wuntia nka yo bi anka bosumi bi ade ma me 500 kra na me fa nkote so ka che me se me nwin se osole odidi ena nya me nkwan so no ne me awo enti ne kura ne se kura se me kana me de wo ho no o de ontua me kama me no nko ne baby me ni asem bi e kana ye se e kana de eno achocho no wana fa me na me mo boso wo ba ne yesua na wo su double page ane na me nyanwie ye ta me koye nyine no ma me to nyina me so de otenti ma na surprises en hihye ho ma me okay enti me so ma pemfo nyina gather here na ye hwa de we delivery why na try wa wonsa no ni ai Anya kan che wa unsa no de ampacho kan start free throw na papa wa vansa mfa so hu Actually, na me kwade de me je baby bath baako na omo big size ne so baako na me je umbrella no total of omo na me je enkwala so support what de me ti umbrella baako umbrella no de de chiniya de di sin kwala so okay na me je no so baako na me je enkwala sapon so baako na enkwala ache na me je parazo ene de to ne enkwala nyema ye kowa ye de kono o montare no fana bra na akwa ndo be ya no be munim se de esiko akoda peto fitu na no mu a wa fa ma no ha Usuka kanu weja ay wa ah to ba ko na me he ay mami bobo ni ma no so me say my bad time what je no so ampene ne pa ba ya na mejo ai me person ka utota e kan ma me be ma no de say actually amankwa de Richard amankwa sa boni de na chia no hello good afternoon Apumuye. Hello. Yes, good afternoon. My good afternoon, Apumuye. Ko. You catch me too. Acho me de wa ba hanum se wa kana me de na me de ato ani ma de akoto ma me enim na omo nka ho hwe se nipa ne e ma me pressure science me de wa ba hanum se omo mfre what do you to ma me ni ma no mo anka ho hwe omo ka kire me ne pa acho tie ne bisa wasemu what do ko to ma me enim na sem be ne ma me ka kire o ma me ka sense me ka se nipa na se me pe se o kan se ne me ko ho me ka se nipa na hye me na wotwe na ma me se me ma na wotwe ne nso na wotwe nso obi anka hwe nkire me na wotwe nso ne obi se obi ana go akoma me no se bi ama me pa acho bi se na o de se ba nipa na me nke nipa ne hante obi se obi bi obi se obi bi nyanga sakura me no kasa kura no last time on me kasa e dey be
What the man black me friend wa on fan ko. What the man ko say one me say you no do so and so for. Omo je wo phone no. Dey now call no one day then utimi friend. Say me call no na say scan no. And there's no utimi friend ka ka tell me da ko to ma me so bia nka listen entino dey now call ya say my say ni pando ko to say dey no. Enye wa online no the friend me sister ka kire no. So the phone wa me dey say phone system bona ma me phone ma. And all the friend me ma me. E ka kire no. I'm friend phone so me akwara na ibre me ma me. No mo do wa ma from ma me wo phone so. One friend catch you me one family phone so an kan chen so da kwara na ibre o. Ah me say nipa ni so ojin no na the friend me buta one friend na so ojin me ato enya phone na me je e de friend na phone di say phone na we hin phone na we nipa na me je so fama me fan friend na me je friend say phone na we hin fa. It's starting from the beginning no. O friend me catch me say nipa na fine o say nipa na see you phone enti me number ni utri mu a o betimi afre me but o ko Mr. so anyimadu MP Central you know as anti atma you know. But then the ultimate will me number man. Phone and now Papa, want to say, Mama, me pacho here. One mash of baying is any away. Mamma pacho. Now, are they ye say the move and SMP, my career say, opinion in the edge, filling station, Cramosika say. Farmer obey who go cast a woman 2000 uji no emu one city crowd one farmer obey mama me ba kwa do okay meet you emu mama chichi mama mama no see e wa hene na so ma no me so me ya kwa brother ni di kan frɛ no I didn't know why. I say, I'm a pass stress. The other thing can friend or some of the time. One of them see me more been a year, Juma. You pass all the time in a year, Juma. And give that time, friend. They see I'm busy. And they say, holy, they say, if so, say, because of an inch, you're going to do job now. You have almost like a minute and some seconds. I didn't reject your phone home and I feel better the friend. I don't know, maybe I make an idea, won't you? Mama, listen, the lady who is there, no. For to change, in that time, but we didn't work in hours in a man, no crab out of pay. So, a woman be a no. The chairman no can say, when you buy the 2 car. And because of when she said, yes, you know. But Miss Oyama, and also one put a baby, I must feel on your can. And I said, 5 to 7 minutes, you didn't come away. Namema or Danabra. So say was just a person me de ba ho de me pa so me can say oh mama down ma ba ho na onu maduma Rebecca sama o mama ite si bia say me mfambra ho ana. I'm not talking at you me say sano o say oni Rebecca say bia say ne o mama da say me mfambra ho no o Rebecca oni maduma Rebecca sama na tia say because of say there something say happen to you. I've given you 2-3 days go and solve your problem. SG Bank Mama, me a driver new. We are what for be bad now? I'm a one some kind of own shanka. Me throw out na me ya juma and I mean how she fired the equator and in so much for. And they see no before said they are meeting actually much more at Yasiano. Working hours said the moon some use working hours, Miss working hours. Me say, no person midnight free corner. I be from much Miana. Anaju the show monwa wapono. And I be from much a church much Miana. Obi the nasa maba ya flow the old one ka. Nega and I'm working hours and I'm working hours and all that FIFA. I know idea. We are driving in as a walk of Fobiba. As I'm not sure to want to me. What the Abama fro. Me no Casacre need 3 minutes. And I'm me head one of Yedma. What is this? There. What's a can now? What about the waje? Utria na untria. Now is that a 2 day can assemble in account. What the court to find in component? That lawyer name make a say Yankasaman man maybe can't do commodada. Last month or so, and yeah, by components, you tell me now, I tell you, I will go to me about one year, but 3 seconds, meaning do 24 was in a door, and I said,
kawo e bia ni pakro no kwa wode ne ka no jojo no tisu bia sani waka bia se 4000 a mani bi nkwate so na de bia enne ekina ensa ne ho be hehene no da be na mudi bi ko kan nyina yese ma me pacho ene ma na ekodidi ende 1005 and the hospital the any dem de ko edu ma me pay na yese pacho ni nyina be 5000 papa what's 5000 na da ho eya ka beto wachi hello me say what's what can nyina abomu a eya 5000 Ghana cedis what's in say mama was it 5000 mate say dia waka awode maba me so say dia say eye tie no ye be inquiry ntimi nka say ni ntia me na wo nko ade ma je atum say inquiry say wadama di say won ntimi nka say 5000 50 na maka say 5000 ni dia mo 5000 ntia ma no adenti na woni oba nyinsɛn won pɛsi ebebuka gu so no wan hwɛ no na ka so mfa ni sika nye mama wan na ono na ti man hwɛ no ono ti man hwɛ no fine se be ma no kwa nye sika ma na izane se bi okwempo obi se bibia asemi ni nkumafo mi ni ama na asemi ma no okwempo ntimi ma ni bibia miskada me nyem da be na ma me ma miskada di be se wa ma tena kasa me nkɔ unua mary no ma me 30 cedis na da be na ma me nyem ma me ma miskada enya wana me de to me papa nim se ma miskan ton kwala ho ne ma se me mpa besia fanton me wo e ka bia wabon obetua me nyime kwa hospital na me kwa me fa so ko edu etwema na me kwa me fa so to so na ko ma ne diu ha auntie adam so na ko ma ne diu Richard mama ade wo ho no mo a no kure wo ho a yenka oba woka se omo bosia watrotro niema no bebre di aba se wo se ye dan ne katitiri hu ye 1005 no animu ya pebi ma no na se wo pese ya sese no bit by bit se wo kan inquiries no ye hwem na ka no bi ho ne ebetimi ahye agu a yaka ho asem but for now wo se ye jojo no ntitwia bibi ma teba enti da phone na ebo game me say ma ade no me say me kan de me say ya nka say di kan me ne ma me mo kan ho asem dada a me say this man you cry about it to Matthias e de ono ma me kai na me ni ho ene no no de na se ma bre me enti ono no instead of say wa kan asem no benya abotre no me nim ya beto ye nim nti bra be na ye ne nkasa na won twen nkosi sa bre no bra be na wodi bi ko mama mpajo be ma pa ke ka na enye omusi mi ntunti nte me ka se ebia me ka me be ma na wodi bi be ko na ye ntwa so na ko ye wodi ma mama me say this month yeah because me be na me yare kura ofie getting to be week afi na maba afi na majuma ga obetua me ka onye ntua me ka otua me ka obeti me nka do date be whether say ebia and then obetua me ka na so chi na me say onye ntua me ka into tia me kan me ka se bia nda na so china so de be mame even fi se awimire kura otua me ka o china obete me nka ene ye hwe wonim na wotu ya kosi efiada se won saka ma yente why ati won so mu pe bi o sister he fa pe jansa ko suro mi de oba bi obaba bia wadwene wo fom bia metoche wadwene ne ho mansa so bodi kasame ato me Vivian hey sister kase me Vivian bodi nyina me Vivian chei me Vivian chei me ka Maria si nyina te se na me kwa nkoda mienu dada mensuye nyansa masa kofa ba kwa beka ho na me hye bose sankola asem no si yakoda be ma chidi 30 cedis no na me di misika be no aduane ama be ma won hwe me na me fa hwe me ma mienu ebi nsi biem ti erade bo am Big Mama Kasa. Ohemaa Benewaa. I was set a shed that chimma. Na yet no imagine. Den pow. What would me no? Where ya kununti?
ɛna wote hɔ na wakɔfa foforɔ adan na wonyansa mu no wontena se nyɛ adwuma hwɛ nkɔla mmienu na nyame de adom wɔ no meka sɛ nkɔla no wato ɔma sanwura mu na so ɔkwada wontumi fɔ ɔmo yɛ no nkɔ mahima ɛnade yɛ amma yi a ɔmo anya ba yɛyɛ minimum bi wɔtua $30,000 ɛna ɔde anya ba ɔmfɛ sɛ everyday insemination to awodie mu wonya nkɔla mmienu firi nyame de akyɛw mama wonya mfie sɛ ɔbaa 36 wonya akɔla awo sɛ ɔma wadwene yɛ adwuma na woyere ho bodwa masom wonya bɔɔdeɛ watɔn wonya kwadu watɔn wonya we na ade ahwɛ nkɔla no na wankasa wayɛ wo nipadua so yɛ na bɛrima bi ba w'anim a wabu 30 cedis na ɛkɔm de na ɔsɛ ne ho kyerɛ na ɔyɛ dɛ menu aduane ma no ɛyɛ kurasitina anaasɛ yɛ gyimia anaasɛ yɛde adeɛ agye sɛ ɔno a wotwene ho a wonte aseɛ maame bɔ ho so na yɛ adwuma hwɛ wo mma saa nkɔlaa no sɛ sɛ akɔlaa wɔ mmienu no a meka sɛ kɔbi ɔmo nso mpapa koraa ɛhwɛ ɔmo ye ɔsa akɔfa wɔ yi ba bɛka ho ɛna didie no kɔ ɛna fam ansa na nkɔlaa skul akɔlaa kɔ skul a kantin na asɛ fam kɔ na wɔsa akɔ akɔda bɛrima akyi agye 30 cedis maame yɛ wadwene yɛ na hwɛ nkɔlaa no ate na yɛ ɛda Ghana aban so ɛda Ghana foɔ so because I want driver na every bro fugu mi so you kete say working hours na de yɛ me hikura yɛ me tan ne say me ni aba ma usika me maame na say wo kwa wonya wadwen say wo bobra na wo so kwa yɛ na so bia mu wo be yɛ adwuma yɛ na yɛ me nwa yɛ me yɛ say she wo baby baba where you from where dear me akura Nhyira. So it's my turn to speak. Yeah, it's your turn. Okay. Nhyira dear tieni. Mimi aba no. Me obi ka kira brante no but me nko ho sisi. Okay. Because second half na. Okay. But first half no Nhyira awale oba bi say awbre o. Ciao. Boy na bre. Ade. Me yi ni nsem ne bi. De boy na ye na e yade bet. Boy na bre. O wale oba 1 2 3 no adwuma waduru ba bia obekọ abi awadwuma wo ya ni mistake no number 1 boy na adwuma mu okọ okay boy ni free was akọ ye filling station o senti ya akọ filling station adwuma ni wura no ho boy ni free ho o senti ya asa akọ boy ni maame ho chese onu de aba ho abi sas character no maame ntu no fo nyai okay enye se oba wote sa ukunu bon amanfo o ma na da pa daddy e ba san so na se be ma no so hunu se wo ye ne sa obati atunya okay because baby odidie bi ano ukọ ho as obeso say ho that's all misra wo ne be ma na wo ba ana situation wo there are so many way to kill a cat there were kwa baby obefa so na ukunu be dey o de ukunu ma me kra no akọwa o ye right but ye ye no free wa ne sister na djuma wura ba ko na chese afi kra de onu oba bi nyim wo se trezi sa oba no so what kind of dirty and idiotic character no enye wo wale oba bi se ya obre wenim guase na kwa no so wanye ne ye ni anke ba da tie me Nhyira wadawma mekuta wodue me be ma na anya de ene de me se meba se kan metoto amane no na mum nua ba no tie se mtunufo se sa character no e bia na eno kra no de fi ase no ho a be ma ba ko na de no so ebesi we de no adidi okay yeah okay so bi wo bi mu ase yetimi alert no ma na ni ba no ho so okay na metie na yese me yere du ha adan ya me pon ya manager frɛ me me kwaya me yere na tiwe adan ya one verse can to be problem a wasan de ba wade ni mu no wo hwe agya no enum da minnu mi we issue al ma me na fie ba bia okunu didie e ma bebre te sa okay omunya ye no odu ni kunu adwumam no odu ni kunu director ho what kind of ayi mosquito life say okay na be ma ne de second half no na de amama na mame yo ama na wo mo nyanyam no amunim ne ma esa moto no me ba wate na me pese obobo so na wo hunu ne ma wo to na da ma no oya adwuma be me ba onya hwe oya adwuma oya adwuma na oya day body e se no kokko de mo e ton beans okay ti body na na oton yo yen kwa bobo so ntantantantem na mehwe
ya no ya wo ya che ti ye be wo ni aboa ye ho wa fe na me be wo baby bed nso baako baby bed baako na samina box baako na feeding bottle na kwala towel pampers na me toy pad na de woni bi okay kwala sauce ni undersheet okay undersheet ni de adia de wo so okay na amu baby oil ni samina na rubber so ya de se empano so enti ho no be si sei an si 1005 yanko na to de bi me wo hospital so do maje me geisha soap mi ensa one away and a operation okay para zo akese mi no na maje me de ton so mi ensa okay enso ko si 150 but your mobile wo tali ama me 1005 plus 150 cedis yes yanko na akwana tali me de ko asoro ni so 200 akra ne de okay 200 plus 200 no mami o 1005 plus 300 plus 150 plus 200 1005 plus 150 plus 150 plus 200 plus 200 de me je no hono ma duro no so 200 na kesu ya create me ensi because you create by say okay and 150 plus 200 plus 150 plus 150 ana scan na me ko try me try ma ko 5 na me kokko no so me kon me by 10 cedis and so me check here no so 300 scan no so scan by say 50 cedis 5 scan e dey scan na o cha pelvic na dey okay I'm going to try. Ana scan G, e corre, o corre. Sa onyem ko say, ya 150 no. Eh for ana scan there. Kono. Huh? Scan. Are you sure? Kono mo fine na ya makwa twa because I'm a mine's dancing. Yo. I say 180. And no cash ka 30 no. Na 180. Yo, 180 yanko e. Ana endun so mama me toy and so me toy. 50 5 25. 250 plus 30 no na I say 280. Yes. And I know some to toy and mama to a totima one box na 200 plus 200. I'm a to vitamin C so 80 cedis plus 80 cedis. I'm some me to a ferrum fortunes and 50 cedis. 50 cedis. Ana esa koto Vita 4 who can yes is that Vita 4 so 80 cedis. Vita 4 enu there Vita 4 bebe o box yo konkom bobo ana me sama super me to vitamin C no so 80 cedis no boy 80 no dada o me sama me to ebiem ada na vitamin C asa moja e wo form ten no na o ma me de fra we plus 80 yanko ana me to one basin so 20 cedis nsunsun no ni nyina obaji afa kwa no try 20 yanko votic now no ni na check ana has a ferrum fortunes and 50 cedis plus 50 vitamin C 80 bm folic acid so 10 cedis folic 10 cedis has metal vitamin C 80 cedis ferrum no so 50 bm ana totima no so 200 bm yeah we actually we be any ho wonya say minya 3260 say then e 5 no ana me chop money ni so and so dey be 20 cedis obaji dey be 20 cedis madam ana na papa we am bo minimum be obaji dey be 20 cedis madam wo te man mo nyam so what ha Dabi obaji dey be 20 cedis oba pemfo ha uko school do say mama na watch kwa uko nya 30 cedis o na watch na sister no tell you what they say oh what they say sister be afia sister ho kwa bi say muti o kwa is say na we no pay dem di akem ho feed baby so yam o say 20 cedis na and some we some na me nyam now nyem no na obedi 20 it expand 20 now obedi ni san no pa obedi dey I we obedi dey and you obedi dey say you know what obedi fie so yes 50 cedis we na 50 cedis mam one na nye 50 what is 20 one na me 50 what the one some na aba na so amount na 50 cedis hey am I guma hudo pa nyam manko asasi so ha
Yeah, what characters and Casa you. Hey, lady. Now, wait. All Casana, Mammy, I grew up in your tear cry. Ababa 20 cities. 20 a year. 20 a year. Because what the food night to cry 30. Okay, yeah, you check here. Why your money? I no cry no what the 30 or to 4 na bia na na go 50. 20 no. Oh, Vivian. Oba come 36 years. Na da bia o ko full sleep no to dia na man sani. Chani bia mo chichi. No case can na 30. Wofu. No, faka. Now for modifo ni mu. Ana kokọ ase. Ben. Konongochi won e frozen. Petrensa. Tata na ma wa agogo. Two free agogo na ebeda wo Petrensa. No, me nyina na na wo. E wa agogo. Mapa mum de nyame anim ne tell bia big mama ka say sabi ya Jimmy aya na e say bi mu ye kanisa. Because aya na de me ya ni say. No e de ni sa no. Utimi bomode afaka akoda be machi. Eji 30 cities. Employ na life say na me ye adwuma so meja na hu no no nti we ye adwuma to work. Sankola mi ni na nyame di adum wo no. Na wontimi hwe omo na wonyai adedade dey. Life na nka say you plan it o dey bia ya kan say life na da house and you have to plan it. Enya say wonkom. I was say wo hu say na me pe ma brabo. Enya say dey bia say ya na mbetwa list abatintintin o. Eya na sad because utro ya be na no gina che the time. Ebrofo wi o say ne time na ne time. But the refi say wo no koda no wa nwene time na no e hye so no wa nwene ho. Eya humete Ogina so na nya na no so o kotwi kai. Ana me ka so wo ko baby. Ana e chia no. Ana ya ka kire wo abrantie. Wo ye dey a wo de ya ka tibetua. Richard went to Kano. Rich ana ogusutwi. Nyato. O tie yo ene tie why na wo yire wo de ama wo de achew. Mama wa shebo wate. Pe bibi ya wate. Ya de no ho. Se wanya be ma kura bie mu a wo de wurum, wunya nsu ya wurum. Na wunya powder sister pa wo de bonje mu ni nje mu a. Na wada wate. Na wa woni padua so no. Ye ni yie. Dabi wona hima hwe 9 months. 3,000 you say so say wo ton sa de no krampa. Kasa bro wo ska. Bebre. Sa wo ton waja pade na wo de 30 cedis no. Bebre. Anka wa 9 months. Dem cash out ajo so no no want to. What three fuei. Anka ni omo Because hima ayi sokoban wa. And na dance no. Ayi ma me fo no mu nufu ate agu no. Ana omo je 60 cedis. Ana gas na munu fuje gina no 1.5. What do you know? I mean price What no. would you be paying? Ayi for no ayi dadam high. Go from ayi. Everybody. Nyame fra na ya say. Aho kwa dia na elfo. Aho no mu 50 cedis. Ohene. Na say dia ya mo bia do ma ko jansi. Na say dia mo bia no. Na say dia mo bia do Ohema woni mbo. Na say dia evangelist woni mbo. Mo bia no ma ko jansi ho. Ana kwa 3 million. Access for the one night. I no crown so no foam. Uba so pay 500. Say oh, I didn't say what? I don't can no one no. Won so be no price no. Why about so ati? Wow be you 500. That's right. Uso mo 500. Ya so you mo. Uso no. Why about so be jake ababa nde eye wo ni unya ko. That's right. No ya 3 million. And no your friend ready to who aba no ready. Aya obekire ma. You media man. Yeah. Adwa ma bi sam sa call so ma so mama nko ye investigation. Oh yeah, undercover, Mr. Order. Amen. Now what you can be man why? Watch it. Okay. And I make up by ya wo hwe ye hye me na che say ka ba chenchenche say kutu say pafo say bam. I just say I want to also na enemy. I no kro ni price. Yo, modern mommy me ka ba ho advert. Pa cha wada atadi na entome me a me ba Abiyong collections.
Abiyong Collections and opam de mame. Was it BBA? Ope elegancy. Ope so ye stylish. BBA obepam or ye bespoke ready to wear fabrics, accessories. Ni nyina so no or ye be ho. Me pacha wada or Atasemansu station. Atasemansu station wa ena owo. Mame fa ne number ne ma ne friend no. Baby I will be oba be fa measurement no or deliver ko nationwide. Baby the number is 0598 990201 and our face 0597 299991. Abiyong Collections or a women's wave empowerment but adipam for the doso enti kaka ye be ya manaso obia so mame twan komona toso mienu ana min amema wa ha na mimisasa de wapo musitie efise ya ha de Kristo wa hu ye mobo papa woni ye edinujie enunti ye hu ye ewa ha mema wa ha na mechiachia wo adrobani obibia wo temenkawie mechiachia wo aha ye nsra 104.5 jumedie na sijo ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wa yere wo hu na wabo abrabo na fom enunti edru obra so say ya ai na esese wode waso wani wunipadua wakoma ene wadwene nyina feme na ye de abrabo ho nsem ebrewo sabre wote menka wakejeti Dubai na me mamu nyina ejuma don komifo mo amotete musoto ano go kamfo ensuofo obia yakopo wonhira mo na wonya mo kese pa emfa emma me wisdom ene nhraba adaroma ena wote menka sabre yi ya to dwumade no apete ba bia meji di Ohemaa B obo sa din we ya me do kakra o me hu bia me de be ma me de be chew na won so de akosho how far enunti no yeah, them live on Facebook. Go to Facebook and Nhyira 104.5. Me pacha wada Facebook or phone na me mamu nyina ha. Sanso na YouTube ni Nhyira TV. Na udu TV no to adum TV a obewa beto ye say ye wadzo ye ni amapanko na ye de emamo ye de to amo e wo TikTok and introduce TikToker pacha obo Nhyira 104.5 obewa beto ye sanso and na opeso follow me a no about official Ohemaa B no ye BE and also them live our TikTok ye to apete eti chairman nso obi so bra TikTok sia na yenkwe enkomo pi wo fia nanso kakra na me de ma onyina ne se August busumi ye wo message bi ye wo nsem bi ye pese ye ka kire atamfo what you say na asema ye ka kire atamfo nyina ne se we are telling them say jinya me unless God I just a radical view
deɛ nipa yɛ deɛ ekosie ya deɛ ɛka bibia mu me se yakopɔ nyankasa agye sɛ awurade sɛ wopɛ sɛ wonya yɛn a agye sɛ wokɔ awurade hɔ ɛno kora mpo no ɛyɛ nsɛm bebree enti ka kyerɛ ho sɛ nea menamu bia agye nyankopɔn sɛ wotimi nya saa rentasoɔ no na wawugye ho tum sɛ bibia ntimi ɛka bɔ ntimi ma wabrabɔ marryɛ amane bia ntimi wabrabɔ marryɛ na mu awurade nko a na betimi akasa de a ɔtamfo ne hwan ɛdeɛ na ɛba hwi ni hɔ enti ka kyerɛ ho awie sɛ unless God agye nyame what I say Yakupon bebem bibia be fine August ɛyɛ wo ɛyɛ mene wo yɛ dia yɛbɛdia dance and so pa evangelist the graft atena se gye nyame ya ɛyɛ symbol bi a yɛasante memo yɛ fa ni agro kra tine gye nyame ho asɛm se wo kra ɛbɛsɛ ya agye nyame wadwuma bɛsɛ ya wade ne bɛgu a agye nyame obi antimi ɛnyɛ wo hwe the French messiah the French scholar the French director the French everything now what to say merci et toi et vous evu chese nyina nti chese nyina ye ho ye vous bon mais vous bon ça c'est bien ça okay yanko au nom de Dieu ne die dam au nom de Dieu Piao toi tu n'as pas frappé moi au nom de Dieu au nom de Dieu y a rien tout le monde French not free non il le mot qu'a frappé oh le bisez moi au nom de Dieu y a rien au nom de Dieu y a rien wow y a rien au nom de Dieu toi tu n'as pas frappé moi au nom de Dieu yebina me au nom de Dieu oh eniam bi wa esa wutimi ye bi o onim se janu nyamsam ne eka no o kan shira to abrabo so adi se nyam obia ntimi nyam oh non de Dieu ya rien tu n'as pas frappé moi oh non de Dieu ya rien tu n'as pas frappé moi ça c'est disco là na be ekono ano ayede minim say what na say eto me bia wo hunu adwendwene nti ya mfa ne say ya nhya ase na me bae maka mani message wo obere ne wonya bi asere enti yeye we nyina ede mamo sebe ya ye nyina ye betimi aye ne kama enkomo bi wo fia na ya ne ye kase obi amfa ne sa nya adwuma we di opanyin wo se he me bae na me pe ne da chinti me de me bana kwoto adwumam na nsɛm afifire kyire no ano den mama na kwa be na fe yemmo enkomo no enko jenim papa na what to say bibia ya kama wajiji jo bo me enkomo awie wo na anam den ne do bae pampa sho me peni na USS ni kusan se adwuma be no se o yusu excavator PT excavator iti mi an kasa me na USS where course obeying subject obeying neja wo back school what me had na ko school ni nyina awie wonim course oye dey nana wa nana otu office no o secondary school no way Krofa Santiachim ena wa hunu course oye da in fact in the school 7 there ni nyina won ho na mo me dey me hwese obi obeko school ntini ya na ka ba tan asem yo Isa sa wa hunu course wa oba no ye wonim eno ane se wo de wutua fees no o se beto book 50 million thousand trillion na watua wonfa course ye ho obanye wo ya course be general arts wa reja na wo su ko school ya course be school de ma sheda nko sa sciences na fonfo mi di JHS 3 mi di 2 pona mi jaye JHS 2 subject be na ya de pa na me fada wan sheda nfe ntino na ti wonya de wo ba bia akura sa na so na mu okay yanto aswe eti say na be be tinam say no ene o say o pese o use excavator de a mi ankasa me na baba akon ono nso o ye adwuma ne bi okay
nti me ko me na na ho de koto ne nim se na me ba wi school adwuma sei na opeso woye nti bo oba na ma ne ma me hwese kwan nya bedam a nti obo na ma ne no na dedi kan phone so na obai na obo na ma ne se ma ba ho se adwuma sei na me ba ne pese woye na kwanya bi wo ha na na o se an na ebusan se ho hyehyeye ne sen na o se into 50 million sa ye over 50 million de mana on de kwa ba bi obeda ne kwan obefa so obi wura adwuma ne nyina ebisi 50 million nam se sa o se an me ba o Facebook for ya bro me o mse sound ne wo form madama anya wo kra me ne engineer attaching yo be memem sisi ya me akọ yanko aja etimi so me ka chen say 50 million anasa wo mum na nkasa kese ka kan ha de etimi so me ka chen say 50 million de my ready okay enti no sisi da ben na obekọ enti wo hye da eda na nso da na so yes o mbekọ na mbeka chen se me be onye accident oh ne na mu abu ade abobo ya ade no otwi na damfo papa na ato bia ma no otenchen nti omko fa na ma ba na mu ne otenchen di dwuma be ya se omo sit ketua bi wo abobo ya ne nti ha nti ho nso ye bushu nti omo ba na boy no so onhye da nim twisa nti e dane wo mo e ma abobo ya ne beto no na so yo nti ekwa se o hye pop dedi kan na boy no so medical man 30 million ena o ka senko obekwa na nka ye di 20 million na soso ye di amono nti ye di 30 million ma na boy ni play no ana sa boy no koye nti o koye chie no na ebusan sesi ya no me ba no wepra e di scanner wo ho ne be nden ena wo sesi ya no ye hwe na ne ho nto no ende ne ho to no wi a na waje 20 na soso na wa be fa no ko ampa wo mu aba a wo so mensia ne ho to no na boy bai yi we krum ena ye ka je nse sesi akwara ne ho ato no na akwara ikura na one ne kasa nti oye na osisi okay sesi ya de one ne beko ampa ye di 20 million ma wo san o ka che se sesi ba bia no mo no wo firi ho omko ba bi furo nti yen han dan ma akwara no na first no na ebe ma no 20 million ba sesi ye no o de 10 million kwa akọ han dan na 10 million so ono age aka no na ai 40 wono ya ma no 40 na ka 10 ebe san de balance boy na ebio yes ni nyina 60 enti ampa ye ne kan busua ma ne nyina si na odi akwala iko nti odi akwala iko si ape ajamile num se me be iko akosua adwuma woni ne ko ya na me be ka che me se da so ene ma ekoso no ne nyi ho nti opese oba na muzan se okoy na edi say okoy 4 days pepe and also opese osan aba adai na me buzan se de ntia no se an ho na owo no free profa ebese ko kumase ya oye me be ni tua fe omuduru ho nso no wo kosua adwuma no omuduru ho nso no ba bi o meko bia me be nso no ni tua fe na odene ko ye no onche ne se car we anase we na eso we ye na gebi madam sa boy no kire gebi adwuma mu ho oba wo sua atwi okay eti ono sa boy na make otwi rola awe abono eti aboy ne kache again ne kache me be se omra na hu se ne master na de we me be adwuma mu ho na wo twi machine na o me no senia ujama na obetimi atwi afede o wura mu a boy ne ba ya o se ade nti na wa for machine no na wo nsi form ina wo si form iti wo si form no ka che ne se asisi ya de ayese ma na 4.5 eka 450 Ghana cedis no de fam ontomot eka sika no watua no no fama omo a adwumayefo no so sika bia nim ho saa na sika o me ho so me ba nyina tam aye fe ne ade nyina ne ho sika nyina asa na saa asem no ka kire wo se bia wotue trensa ne wie nam de kodu agese otomoto ma adwumayefo ne nyina no ono ka kire ense oje se sika na okwa o de bi ko tomoto satam na ne tenase ne dedi kan no okay nti eno de ne o kan se sisi ya ne sika bia ni ho saa nti ma me bai frɛ me ana o ka che me se woni no ekɔ o master ba ko ho o mu kɔ ye no senko de ne kɔ chia no o de ne kɔ chia no so o kɔ ya wa amfa na ankɔ chia no
e je so ne nam adwuma mu ha enti okoa no ote fa sika no a wotua ye no woka kire ne se bia no bi no de ha adama no obeye den boshe no de share mu woka kire ne se sika na yotua no o de 10 million be ha adama no okay enti dan ha wom ana de biem dan no wa han ana machine no so no wa nkan okoa no so wa ma na machine bia se sa machine we na e wo se wodi ho okay enti no ane se one na madwuma mu ho saa ana o frame se sisi ada aha me wo mfaso bia anim so sika boy na giye no on chem se adwuma we na menye me sori a na me nam ho saa ono machine you know car no tepo anwa na me yimu enua na ewo mu no ndi se de me nam ha saa de da me beye ndi ho na o ka kire me se oba na me ka se on fa phone ne ma guy na one ne wo ho no ana o de phone ne ma no na me busa se bra na adwuma mo ye no chop money wum no se chop money bi anim no se na se chop money bi anim dia akolai de nam ho saa breko a ene saa na te de amane mra ene obai to obai na mde koto Mr. Be ye ni me na nanim se nana ade a obai ye enti ase anim waji sika se so ba akokire me ba ye adwuma a wo nso so no ukuta machine bi machine na ukuta nso wo awo nipa ne ye adwuma wantimi anka se machine we na wo bedi ho eno ansa akore ne na mo ndi sese nana ene oba ne nkasa na me nsan kam sika na me fam akora no san ko ba bi foforo ebi ane ho de ahoto aba tibina na ne kasa ya mina na de obeka na onka nkire me nti ene boy ne kasa ya boy ne ka chense ye de woni ni sika sem bia wa kire oba na adwuma na wi oso oni sika sem bia nti e sa na ha me mina na ma kon ho be 3 times stay de o kan o kan ana me dabi me ti me kura me tie mu pa ya na wale sida me ti abrabo mu nsem ti me ba be dam yo nanti ne kura sika sa na akodi ne ho ipa jo 50 million 5000 obana na ko ne kwan obana de say Rashid onu ne na wo ye kam ni ipa shan sa asantin kam yo Rashid that say na general arts any excavator twe de ada ye de ankoyi wunya English wunya say da bi anko na ma bi awo ni so na wo za ankoyi wunya say English wunya say ma sunya say ana wan so nka results no enti kamen fere odu badwam say ya men fere ebi kwa ye kan na obi susu ko etie na mo abi apie woni ba bia mo afiri beba wo English minya okay ana math C4 send the C4 cry social studies anko ye cry and then I'm F4 baby okay until elective so you day oh government and literature now you day oh government unya say government B3 okay into a day and excavator sem adwuma bia no kon say excavator twi adentia ho ani jigalam say no na dia as I want the machines time on back roof and me roof okay me who said we use machines I cover say my use kuna results na ko ye na catch am machine on ya kasa kakra machine on ba na me say me senior said you operate machines okay me catch me ko pin and bobby and say any na eba ti omo tina se kan say ni bibia ma o catch say enti meba wo kodru krom ho no wo papa di kan bo me pe ensem ba ko mienu miensa bi wo kodru krom ho no ebesia kokro no so first yetna ko fa ka o catch me say me ntwa lo fe na ebedru a wo de be ma me yetna kumase kan free kono mo ba kumase no so the same thing ne dey same nim say ndey me master me ko sua adwuma o ti ndey boni bi ani ekodru ko ne so anado dey ne ekodru be 5 o'clock ekodru ye no chem say isi a ndey abetu ne mfa no man ko gu fie du e ka kra abetu aso akoko foforo so dey no man akoko na say okay mate ne dey no man ko gu nti ne okro ni me ko pedi ani di ye bo be 7 no ne ko fie ye ko ya ne
me am say damn patch I be do the any say fie nim na say me ha na edware na da no church ni nyina na ko dware na abeda be 8 meter hon ma bo be 9 mu ho mo abenya na me wani pum na am say damn patch anajo 9 that's 9:30 to 10 was man be 2 hours I know apa man be 2 hours said that 2 hours na so ya na say kia wontin we inside one anajo 9 kra wonim so no kra mean first day na e ko do ko oh na me pie na bed na denti no sipi no de oba be she dem ho me ah wontin no de oba be she dem ho that day na we ko do ye na me de na kasa Iti bebo 11 no be from one kodai 11 ne bo pa han say for be 12 to 1 and I go inside kodai that time we read the way ah and your friend quickie what is it ana woni need scorpion a friend quickie as a scorpion scorpion sa say jeko ana say 10 okay aha inti ade chi no de ko site o kire wo say aha me machine nie adwuma we na obe wan kire mu bia ade chi no o de o ka ye na se be ko djuma ba ye se be ko djuma na ni fu to na ade chi ne e ko ye ko na o chem se machine a o machine aba ko so machine no yo ba yo chem se machine o hu mi hu machine na machine na ne de en chem de wo bia na machine se okay ne bra na Insurance a high end frame or move ye baby, say frame and son will move machine. Yeah, and I'm seeing I catch him say, you also no master catch him to one chair and one of our chair, name. Tobo na wono mo se wono mo nte wonka na mame hwe no wono mo nye eye wafidie no emfa emma osisi yi wono mo guso wono mo ye no ana me kamfo Abro Super Plus eye insecticide spray no na kum tontom ofia bia mu antontom nyina master eno no eye friends eye spray papa me pa cho se otina ho na ma mboa we ma odi die na me pese me hu fufu ay ready wadi anafe na abedi ene emi aho kasanya yare a one why because nyansa ni nimbie mu no ye de adura ba ekum tontom uspray a ejina dan nu ho 1 week uspray a edan e ben wo de enso omuso nya so mfa so na sa no oden that's right okay entina o man tontom onyo da bi wa ber cross spray yi wo ho okay o se e fe de say Abro Super Blast. Not just a blast. Yeah. Insecticide spray. Okay. Me ba cha wa da so to akese nketu anyina mu betimi anya bi wonom na wato. Pesa woni atwetwe nkomo a Coscaris Ghana ye na ye de sorry. Yana yede ebre wo ewo kromu anum sei ne mantwe nyina so frey was 0243690064 na wonso eje wo de na bibia nso entimi nko fine emfama Lilian seasoning powder eno na sei oba bia etiye aduane wonya wura jade de a ye wona so edoso bebre kwa ye woni beef de ye wo eye Lilian all purpose we bibia wutimi ede ye stew ni na fe noodles spaghetti for mu de e na aba no wo jollof no be ye da e Lilian jollof e na fe wakoko no e be hwam na ayeda e Lilian chicken e seasoning powder eno no be bia yiso eno jale bia e bi nim bia no jale no na je so ba no onyo ba jale eno so ye de a kitchen tiseni e kan say jale yanko jale bia bi ni wo bia no onyo ba yo ade abufu ni oba ne nkwanye de me kam tue ma ba ma bufu ru ofro enkwane nyeda me etumi gu awade wasi di wadua na nyeda otumi take anyway se means bi agu awade no entesa ba ma no koshro ko be ye no entesa se unya Lilian season powder ne bi okay me ba so dwaso ba bia edwane mu ba bia ubenya bi e wo honom frey e was 0244406192 and I face 0598910500 0249712246 Lilian seasoning powder oba bia se di wonum asem e de ama wonum technicians ni go so ya wonum keka homa ne bi si ebi ate na no
say yi ba ko de ne sin asim case ba ko ye say wo sori na ne ba no de ne sin asim ti eno na ejije kakra ye ba CCA na endpoint homeopathic clinic say yade bia eye mojam eye ntini mu awo na wo pe say obehwe so prostate na enlarge kidney no ehwo aka na ye be say remu nyina na ma wa ho aduro ya ebetimi agyew na hwew enti endpoint homeopathic clinic say mema wasonte uyu bia na ntekakra bia na wabre wakoma ebo periperi sai wo na say uti oya esase ye hunu adekro na yetu ase edema branches ne dosu enso Dr. Nankasa number and I made my way friend 0244-867068 and I say 0274-234-321 Freya in Crime Sprinters yene a shell signboard and a din sheni musanso and a takrade yewa anaji estate kumase yene a angel educational complex and a bohu it's bomodian and yen entry and komo obano so they say Rashid what kwa yase pay un teste Mike pen wa hu kasa try to try and also say oh esa na anya sa na try to but you want to try to then you two ase wo un to die two and when I'm sitting go to me and say Mike when say two or the run no man try na me try to but you want to try to okay yankwe ti ade che na ede but you ye man again catch him say I'm ben wo machine said e be a master jam machine mami a e be fala mami ti time am from machine and sana master be catch him say dabi enu kwan say me from machine because motor I was say me tua ma o de ma company no o me tua ma ne mfa ma o yes company ben ya na company ben if I show company ni din dia me refi me nim company and no ankasa no o ye adwuma o company bi o use roller okay. Oh, company. Okay, na chasa wo kosu adwuma won ho. Me pa cho. Eno no wage wo 5,000. Me pa cho. Okay. Enti wodi say wo 4 days. 4 days. 4 days ni nyina wan kire wo hwe. Me pa cho da bi. Say the esi ake machine kra wan kire. Me pa cho da. Ti na wo ye dey. De o kire me say wa de o kire me no ne say e be bie mframa bi ansa na e be start machine. Ti efiri honum na e ko no. Ansa na obeka jem se me mame mbe machine no se me furu na me furu a me ntwi amount na esa engineer be hu a ne bu befu na da na munim se mutwi amount de ade ne wadi amount me ba cho ka che se ni nyina wo sa 5,000 ni mount na o ka ho asem no o ka che se sika na waje no odi bi beyi obeyi bi atomot e dey like I introduce my company no. It is a say day na muhia free opinion no. This year there here sika because disappointing because adwuma na mka say won chira no and why to say ka won kan chira yen kra ofo no na nke bi ehia bibi a yen fa ma no. Enya kwala no mum na wo take no bra wo de na ko. Na na ya wa homa no so chia no. Ne ka de o ka ne chire no. Hello na na ya. Ba kwaju. Hello na na ya. Lawa jo mi ti o. That is saying Ibacho nyame adom na wonso ai. Rade adom yanso ya ho ye pa. Sie no ya hu se akola no adwuma na e ka se kire no wan kire no. Nti sisi ya de eji esika. Me babu cho mi timi akasa kasa. Nana wa bisa wasem tinka uyi anu na eko. Me pa cho sika na asem no na ka be pese be kasa kakla. Na ye hu se sika no ye betia na se o ti etia ana na ukwa si etia. Se bi wo no na ka o ma asem. Okay, na waji o musika. Me pa cho ai. Sa o de ye de o ba kira akoda na adwuma. Me pa cho ai. Akoda enko mokra nyina ne se de di kan kra wo kopie kro ni mu ho ya wo be pie kro ni mu anaju no nkro aja akoda wo da adwodwo no ho na be bo ne machi su say sorry na kwatra bonte ma me awese kakra se de ne beto no se de ne beto no na aja wo no wife e be da ye e ma enu mu 4 days ni nyina no wan kire ne hwe en kire mu a wo ho ye say o ma me da atifo ne ahwefo ase de di kan de da mo so mo ase pa o moduma pa mudi na yo mo kari nyina wu ni papa na o kasare ye papa enana ene papa no one day me ba fi na mo ba se mo o pese o ba bi e be hia adwuma nso okay e kwan da ho eti ye tena afi
na yenhihye mu no ne wo fa ba ko ye fe na wo fe o ka ho bi ne yetena asi papa ne ka ho me papa ka ho bi ene me nuanom bi ka ho yenhihye mu no e te se wo de akwala ko fitting shop ana se wo ko so fitting work se enye master ne wo se o ma de chop money ne di kan me no mo kan sa asem no na o mutu eska ni bi 3000 di kan e ma me ke do time sa akwala ne be ba no me frɛ e na o mo se akwala na de moto akwa akonya accident nti ade se ne ho to no ye no ti be wana ne wo fa frɛ me se si akwala na pom de ye nti o pe so ba me fa fo fra akwala no me ne de kasa ro kire me se ona nte kakra na ne nan no emu eye ne ya na me so mo rohye nti adwuma ne de wo ho time bia ono hu ne se waye oke no ombra ne ye nya adwuma no ena ye sai ti ko du ba bi no me se ne ho ato no nti na me na ndafo ba ko afiri mo mo di ne 1 week na me ko bi nti ko bi na me ye sa akwala na me ba me di akwala na be ba minja no ko me de ne be ba eti bi busa me balance no se me sa be kan ena mo se balance ne de omunya ena me so na me pa che o kasa ne nya mu time na omuti a 3000 na wo se me di akwala ne ba na me yankasa ma han dan akwala ne ba oba betenum ba akwala ne tire platinum fi be me fa ne be 3 months se no ena ma dan no me na fufu bi nkola ba be da dan enti me ka balance na se mo so nya so okay se ko mu benya 1000 Ghana kola bua na dan bi o me fa nko papa no na ye kwa akwala na nya muada nti me mama kola wo ha si ko papa na wona papa na ye se rufin na ebo so no ama e bi o problem ti bi ska me send scan ma me send ma na no de aye na ya we un se enkrobo no ma bo ni nyina de enye no kura wo mu no na me pese ye sa koye chi ma sa bo ni nyina e tse de o maka no a de wo ken sa bebe no wonum ka nti akoda ne kire se wo be fa no no a wo ne kono ka sika mpo onu na tu aye mo ka se edan okay na wo 5000 ni mu ada na 100 na ama no me pa che wedan de na me kai papa na me tu sika ma no de ba na papa na wo wukura wo she friji bisisi e wada wo ma mo be di se kuma se papa ntimi wu sa papa na frim sisi a be na wo ka sei a wo she friji eti de ma akwala na be da e be di me menchen no enu no eti ne se wo se o je dan no bi na bra wo pra ye no na ma be ma bi kokoda dan no eti se sika no de je dan na we sika me ba to sika be ya o se wo je dan no bi se nko ma 1000 Ghana na fa high dan ma ko dan ntire mana ana me ka se mine no wo se wo to roofing no be de adwuma de dan ne de wo ho but enchase no elikeji wo ho enchase be me do enchase e bo edan ne so no eno na elikeji wo ho ene ntina ma ono ba be di me chen no na first one nanka nanko okotre mu no ase nkoda bi koda mu no ipa cho first one no ye high ma nkola nti me na fofo na me no okika sika bu mu haye no be nkola na koye be 4 e wo fie ho no mitina mitimi 4 no enko kan ho wo ho enti wudi ne koduru ya koda wo ye ho ya wudi na koduru wa kana si abonten se wu use sim kakra nti won tena abonten na dwobre na eno kre ma me wada wo ma because dey no oba amba ho na me boa na de ma girl ne ba ho ne se oba ye no se de me de bre no na me se ma fa bibia ambre no na akwala bi na ne baaye ti ono na adu bre no ba to se di free fa bre no me be ko me ko kuru ye kuro mo no me de bre wo no na akwala re dia wo ka se maka na si abonten e be 2 hours no mommy girl no kura me na anya hwe e be 10 minutes pe na akwala ne ba e ba me sha ko friend so mra be dan ba bi na again se funu be di da Rashid Vacho wo se me betra abonten be how many hours about 10 minutes 1 hour kura bo 1 hour be bae me pacho wo be kaya e kodru ye free empire kodru dem no na abobe 8 mo me pacho e no presa mommy my info so ho yeah na dey hear me but dey hear me hu ne say obi ba wo de na ma wo se ene ne nko na na dwobre wo ka ni siwie na aba na wo hwe no na wo hu no a ka ko bisa ne mommy ya sebu onu aka sa akwara no onu be di adase se me eti me ye de basa da be na bibie ma no tia no no se machine kuro wura machine ma na mapam no
Pacho, okay, so okay, me say, mammy and fro machine becoming Tiamot, and as an engineer be one bubefu. Emma last time was I catch him, say, young corner farmer coach engineer, a coy, okay, James, one for mansion, ye bedroom catch him, say me who send an engineer there, Nanny told her because of Morton, I mean, Tia and Inti. And she Morton, no, Tina, could there one channel, Juma, Aja. Mammy, Pacho, Adama, a Jumana, ye chileno, always say. And yet you might say we car cram put a car one as also could meet question driving. And yet be a first day now, Bebana, and this year, by show someone as a better show the machine. A year Juman and 1 year Maga Kakra. See, but I'm morning, baby, say, yes, more to Sikabia, who can't send in answer 5,000 Nimu. Now, actually, what's it with Bassage more to Sikane Fracodeo? Why not be a minty? Adumanenka? Ma, Mimpamo, say. Morton into Uncle Fee. A day, Baby Dear, and that was that a baby and a very feed that crow. A sinner, penny. Young fan of Crania Juma, wahoo, me Mahaseno, Debbie, I can't near Bob Memman and maybe what you say one moon pedumanye. Was it so cool, Muano, Obesian Sanu Juma, Sebri be a catcher, and I saw penny now money who say day. 5,000 na me Jamie de wasa me amisremu more to zika no once afa meka ho na me kira kwada na adwuma ma me wadawo mo me no more to me nyira akwala ne kete say e bia wonfa more to me wonfa more ta ma won ko fi o more to so akira no say more to bi wonya ntwa waka me pa cho say de no kura akwala no yes wo be ko fi no papa ne friend me say one bo more to sika so akira ne say more to sika bi 450 waka ho asema akira kwada 450 no me busa no say sisi ai buy ni scan me ho that say na me ko bank nti say wo scan kakra wo me ho no ma me bi na say na won do so 400 cedis na aka na ho e na me say ko betimi wo ma me 200 na me fa bi so na me ko bank am di sika abele no asema me nda akola yi kan ye ni e no kura do achi no ma busa pa cho wan di bank ho nkomo anche mi o ya sebu pa cho do kan say me fa sa 400 say 5,000 now je na what dey ujiska enya wonko empanimfo na na ye ha se no ye kira kwala na djuma na ya sa ma na djuma enti wonko awutimi kwajiska na won tana so wodi akoda ne koduru ye no wodi ne kira empanyimfo sa akoda mu na djuma mu ha makoda fufura menya no wo so Rashid na Razak ye panyini ni we manager we why ye sa introduction ni nyina introduction no mommy introduction no eye na ebe ye no e na na Debbie Baby I didn't come on no con will be a TB and come on a careful ebu ni come say ya maybe sabaku me and me answer akoda wa Jessica what is it can I saw them penny for nature I no crack I do maybe I would akoda ko tuma wo tue trinsa a man time sika hairdresser for nyina one mo je yet yase but wouldn't call ye no introduction ben na we kire wo ma mo say last apprentice ni o ye be kire na djuma hey wo say wo ba ye nche nti me nkwa car na ho ye kire oni movement ye kire ne ma wo form na kire edi mre kakra wa kotenem dia na wo ye de bo akoda ye a wasa betre na chi mommy engineer ne nkwa ene nipa ma financial no engineer ne nkwa no wo financial engineer ya somo engineer na gasa kuraro mommy woni time rotate sa Ati na wa financial engineer Ghana ha ye wo no enya obi ele school di bua no mu amanya ba bi asisi nkakra ememe ye se ye bo wo mu ba ye mo mokro no wo mu mpa adwumanye na se mu ye se ya enti ye nana ma mini apa enya nchen kura mpo enya nchen kura asem bra ne kura asem no bokura mo ne me papa kwatira ase enra yard friend me ka tell say asem no omode maka ama mate ase say fine bokura ko bu be sa kwala ne nsambla e me so okay e dan wo enti wo mbla do beto na adwuma so me ni akwala ni ni asem bia wo se adwuma sua no wo hwese de ni amasi ko ne se de ahyase ya wo se wo mpa biem abede na sika do wono nsa aka mommy say me mpa mo ni fla adwuma mu Pamo no na wo say engineer crazy all the channel we too busy more to cross so emaye akoda ono obesua adwuma na hie ne wa mobro no omo obosia na akọ bank ya wodi ama no bra
ɛdan no nso a wahan ɛnkyɛnse deɛ ɛsɛ ɔbɛbɔ nkyɛnse mu atutu nipa fiera no nso kora wuhyɛ ɛyi adai ɔno na ɛdan ni sika na ɔka na ɛnyɛ dan sika ɛnyɛ me ɛnyɛ ɔno ni sika wo ɛyɛ sika na wɔsɔ mo de ma me na me se ɔfa ma me na me mfa nko tua dan ka ɛnyɛ dan sika na otua ma me o say me say akɔwie sɛ wɔnom si ahyase sɛ deɛ nneɛma kɔɔyɛ no ankɔ wɔnom yie akɔda ne si wɔ nsu adwuma no biem sika no wɛn sika no metia sika no ama wɔ mo because and 3 days ko ma ko me papa ho fa no tonche wo sɛ papa wɔ nkɔmɔ na me ni hɔ manim ha yɛn kama asumdwe mra ewiase di mpa yɛ kyɛ ahonya bodi ho ban ebi afom so bi na ba yɛ enya nto anya ntua papa ɛda sɛ ndi musika no bɛma mo na asumdwe deɛ wo kan nyina mate ase mate deɛ wo kan ase mate ase pa Ti da bɛn na baby am boa de sika no aba. Bi nya sika ni nyina mbom sei emfa ma because omo mu sika no mu tia ka omo ntua mbom. Na wo nya de di ka aba. What was it? Sai na wo benya de di ka aba na da bɛn. And then 4th. Let's start here next month. Adenti na next month. Next month na menya sika. Ntia me pese me hu de ntia. Next month na me nyeska. Okay, na won ka hwe. Uda so. Wanya asem. Ude ka wo bank. Baby bi ye nyina so de na ntia se mrem. Oh me sisi ska wo me hu nyina me da ya de wo me land so nti. Me ni ska sisi ya wo me hu. Next month no sign na wutua. Next month. A month bi a me mo 1500. Bi. Yeso mo anye ye. Anaya, yeso mo anye ye. Sika no chemu mienu na fa bosumi mienu tua wonom se 3000 ye di ka de ma wo enti tia 3 no na me bo sika no mu tua no omo de 5 months as I say the tua sika ra na me fa 2 months ni tua se omo de 5 months ni tua ne se ja mo de bosumi num ne tua ye di ka akwala wo ba ye di ka because ma ye ready ana akwala ni plan na 3000 ni bi di ho okay enti 3000 be di ho na se or that fear kakra che okay until next month my 3000 not this now what did nipa nyo this now what did that fear na we pra na so be twen no twen so na the 2000 abeso so why 3000 major next month 3000 order me minya next month 2000 amenya bibi ka home aja me slow order ko sa mura no say Fidudu, Busumidu Aquadani Prada, fear no, but see a free move. Attrayan was that time you must pay the 3000 first. And then film Masamu, and then Aqualadi pride in film Masamu. Jessica no Amunumuwa, Busuminum Nechi. The first deposit near 3000. To your 3000 a deposit, no, na funds Aquadana Sepra. No, what on the 2000 Abacam. Then I'm so say next month no se be nya 3000 in abane de wadaoma minya kwada ye nya adwuma foforo so be so sliding door sika ye ko fa na na kwatum wadaoma 3000 per day me say me ka se minya 3000 de minya excavator operators p awa ye me bi no kire nkrofo adwuma free ya won mo nye hwe abusuani wo so na eba wo se dai emponi mo nya sa na fo bu pra be kire mo adwuma we kwani ni pa problem say ade next month on the 1st next month the cry oboso me ben September into 1st September ye baba ni abaje sika yo papa ne frɛ ya opesa akwara ne ba fie sɛ nkasa bi o efie nipa eti me kura be sele wo sɛ akwara ne kura ka bibia ta wo de ka kyele me na sɛ mfumso bi na ma ya me hu mfumso ama ya na me be pa cha me pa cha record wo ma send record na mamo papa yi se da akwara ne ya wa wo nsɛm a wo keke nsisi so entale me anka me ma me ba na ba ha ɛdan ya wo si wo kopa ma akwara no ɛdan ne mu enwunu ɛyɛ wo de 1st September ɛja 2000 anya akokɔ da empre ne dabre Until 1st September, you budget 2000 and then the following month, you did just also. Why? Me ba cho mati. Oh, say, and then Quadano P at say, well, street in us all because of say, and I will phone in yes, Mr. Masters, you been mutim water. Ah, Sakule ya danu nyane ne se. Obaba me nche nti kotena bonten. Na opie ne say wo yamba no no a. Ade ba ko ne say o play smart. Na o play smart I smarter.
so you smart now my head 5,000 na kwasi abuo na fa ne say wo gi sika ne di na wa na gi sika na nko ba bia okay wo di sika na mama amanfo adentina say wo gi tum say wo na betua na nko company ho that's right adentina say wo na wo gi tum say wa wo busuani krantina na me say mu kwa me nyimu ni no ande no kra mi busuani obato ade aye wa unti obi ade ode ye me aye wa unti ade aye wan kame kwa me fa sa me na ti asolim me to speaker odi speaker no mam 2005 me to ye no ne 1 week na mkoshi abrante bia fa na nkroma nke na skronom na mko speaker ni bi JRS na say nkroma speaker die eye say oso software aye wa intimate the amount 1000 aye wa na ye no but price na sasa na say nkroma where you original asofo we kura me de mama 4,002 ye ton 1,002 na so le ba de adimi 2005 yaka na ni pa binti ase ma mentwa si na mentwa we mfiri musisi na ye nkwantem we ya eja Eric ani nkofi ma me ma otu ko na ye tutu wa ya ze ye nko wo free enoboam na aba wo se asem ato no asem we eja boye mu ade na asie me patro me on television so eja ma oni so kakra na ha de eja na no de World Vision for say television so I for television sharp I know so way no yeah me nim baby okay and almost say no mo ye NGO no mo bo am brofo okay na mo de o tambia no mo de mo ne yo mo wa kire no mo de common class fo na say there omaye adane omaye ni loan nti se wo pe loan na omo be ma obi betu betua deposit wo beto card omo de akwa America no omaye dey ohe na brofo na kasa na before na kasa na brofo no be mafo no ba before ni mu omo be eno omo kan anam ka che on se me pebi na ja wo pe loan wa winning bank banks Eco Bank, GCB, Republic Bank, banks in the dozen. Say no mo ba omo ya you introduction no television so ne and also omo de no you be ya this a we register for Ghana card ntime fa Ghana card number ma omo ana me de ma omo no mo busa me say me hia say and I'm so me mom de me business na me table me say treasure and me pay me pebe 400 40,000 oh no mo so mbeti me aboa me bet me deposit 10,000 aja wasab no we fan reverse no ne kan yi enye loan asem na wo ken loan asem no mo de omo ka kire me na loan ben na wo deposit 10,000 wo TV so mo de ne de ya de card into eno kwa America na aside dey abanti me register yo to aswe ana me de ma omo nti me de ma omo no be ina ma me de ma omo last year August o kwame na fa so de ma wo me de Mr. Sunday omo o de Sunday fa he bank ben ma fa bank o de fa he mobile money na bi o so me de to me phone so 10,000 nyina me de ma omo eji ben na Sunday e ba ye the bar first year reta Jesus can you check me na Sunday Anita Poma ya NGO fo ni bia ena last one anu do me ye ya na ma ena me kwa akra me kwa adom ho ti me kwa adom no mo ma me number say me mbra mo ha na me ba ha dia mo betimi ayedai na me je number no ena me frɛ na me ba ti me ba na me frɛ o mo no mo su they say the bibia ye ready among my intime mfa 25 meka ho 2005 emeka ho na che say within a na mo sande mayi ni nyina anya dey
no mo de ayi kura sa kan ho ama na 550,000 na che say omo de ama me na matua no 1 year and I'm the count aja ade adwuma na oye me pacho me to aburu me say twaja firewood peja mo na nipa ye ka na semu ya enipa bonfo bi ade ne dream say no one sample kranti apo and wo de ye bredwuma aja sorry wo de no bo me too I'm Roberts the bow too away akra aday wo ye den makoji jiska me coffee oh ana me fra akra betra no bo ma na me ye kakra enti den it say no den na we ye no bo mo say no bo mo no say no me twaja o shibidi dabi o ye den twa firewood oh okay mam de kwa akra ana massage land na ma ye kokofu kakra so o ye brefo ayi kokofu kakra na kokondi afi na pejaba enti mi pese meti ase o se sa ankrofo ya wodi sikai ekokoma wo mu no nipa be na woni na kasa wo fun so na me ne omo secretary no ho secretary ayi NG omo secretary no o se afre no Eda hwan o se afre na Eda Dabi Eda bay ayi efroze offenso no de we Kristonia omo de onye dai enyefa sika bagiska omo bo apo no bi na omo boa amanfo omo soso ye dai omo adwuma koso aya wonte Ghana metia but sabasa no bi omo boa mo brofo ne omo check I just want me person me nya no kura bi free wanum say bia enye loan asem eye fa ketu abeje kese yi bi na akokam eno de me come omo anka no say omo si loan na se nya sa no mo kanu TV issue ni ade nyina no nya sa no mo kanu omo si omo loan no omo de ma nti wo de ayi ba wo register just wo betua no 1 year na brofo no mo ba mu nyina wadwen ama so say ye deten just no de madwena nko ti Eda hwan because say no ade ama me decoder matamato atwene ye say wo bi a wadwen aba ho so kakra say Ghanaian movie bi a wo hwe ya che bi no mu yi na wo hwe na wo ne be ye oni adofo ya semesi de na no kra hwe sister ye bu ano de akosie enti wo de fa number ne se na beto so na ma me babo e ba ko ho me de no to me ana da no ko wa se dada ye TV na say nam se ade e bo se da bi o hwa na kaka moto bibi abaso na omo wo so adoma krenkrenke che se konfo dada ye TV we enye sesa no nkofo bi ta abaso na madam mamu na otia konwa so na radio so de ajamu na maje den mamu na masalances no NCA no hwenya me anim de salances no mankofo ya so omo de ma o was a God, we are in Ghana. No, listen, we are Ghana. You shouldn't dodge my question. I'm not dodging it, but I'm telling you. Look my face and tell me the right. If who give that up? If NCA decided say yeah ban TV stations from doing these telecasts, they are fine. Why don't do it? Why don't you do it? Why don't you? What that NDA no? NGO NDA. Why don't you do it? NCO. Until we hate TV nibi. Do amu mi ya Ghana for amu pe. What is the benefit of that kind of things in that? To me and the mass hango for. What the benefit? We have cocoa, we have land, we have everything. So thank you for is come Ghana why you TV stations and so is go adum TV unti me we ha. That be TV station. Ya wo man say. Ya nye sanko for we say ya entertain sa. Tell me ya wo man why na here? Say be impodi asameti e ma no pass esi a ibenya nkofo mbeba. Meboa. Ya nkofo om ko gina ba bi town kura chicheka.
ya was uncle for when you person besides a TV. Ya black and white way. Naima, why would the massa lances no? If I have that power, I am telling you. I do where and teacher Neo say when he did cook by a near bunny. Me quiet, me say first day I do. Say the are no part. No say and some of the American who have it area. Not to your bandy way. A black you can say a bandy way say and so we are say. Now person bisa send first taba send Naima. Say do me see di amount for that no ma me bi di mirika by so we dey wada ma boa me yase me niam bi afia brochira ba na so me sere me pe 20 million ka ho na me ma me di msuo owi a me ka so see me ba me di ka send 20 million and where the kind ekọ afena ko be pe 20 account ye bu Ghana for kwase awia Ghana for sisi Ghana for to me di tanko for being some of the to office no more and people are stealing each of every day killing people nkofo bi omo so ma loan ti say de MTN for yi obey no apply na wo apply we a was bi amema 300 the 300 no wo mi aso we a no ama 1.5 okay me ba hello me ba ada No. Papa now to say Jadumo. Yeah, there are dear say. What are my mission? What advert to be on TV so? Okay. Pacha say. You go whatever mama you mean about. Yeah, me did the akosia brefi mi wo Kumasi naja unya ba ni me munya kura nti na me advert na no me yam hye me kakra na me yese da bi mu ba boa me a ka me friend me bisa ho asem kakra. You go so go when na be here in office. Pacha say. Because when na be here. Minya be 30,000 aja me konto su kwa so. Open loan. I just a loan one. But just then. So just a me loan one na me amobro o me oba time ni me ma. Who be no. Your friends we no. In the Ghana city. Your forms and about for the net in the Ghana city. Who be so. Me ba cho me wasanka gwa. Who be no. Okay, it's more office we here and I just said mo oba tram say dey me no. Who be no ya water ma community 22 quotas city any head of the dia ni hwe. Ma community 22 one. Ya ma community 22 ya no any head of the dia ni hwe. Okay. Dikada be na memra. Da achimota so your GH media. Da be GH media so tra odo na. Achimota. O tra odo na de o ka so ta achimota. Old Malcolm, old Malcolm, ba odona GH media school city no mo dia ni hwe. O say na Ghana. Oh. Pacho you. This is why you ready this year. My ready. Okay. Advert na no pay ya. O dey need say. Pacho me dey mama akosia brefi. Okay. What's your brefi? Im ka dia wa Ghana card so. Dina so na why. Pacho you. So which mama over to back. Hey. Dina so mama why. Apo si ebrefi. Try. Yeah, no. Obi ya bi dare say. Apo So me konto su kwa su ntimi nya 300 million no anka me pay. 200,000. Try. Okay. Registration form to near 300 cities. Why? Okay. Na minima tro me dai. Problem be anyway. Maybe my work or bend up on no akwa ko send. You know so mama. Oh. Sure. Hello. Huh? Yeah, the books. Papa. My fellow forms na we. The go deposit little number so why? E di man wo tachi manager me na no kasa no. Okay, but what say dey say? Emmanuel tachi Emmanuel tachi. Okay, me wakakra wo me fun yi so na nkwada su kwa mayo. Me hu say dey me ye no.
And then they will be now on yes, as also let's come of betray. If you're from by Nikra, what you say, who be my name? In him said a message and our number, no Nankabo Mammy. Ah, okay. Then I'm in the bomber. Pacho, my bedroom transfer your money, no. And I yes, sir. Aba number. Yeah, it's this time chrono born not 20. And there will be a for us in good manner. And indeed, I allow a man named Bonnie and I said, but just American. Ah, no, crankophobia, we are 100 cities, me up, Nagro. And American, or for us, mobile when the people manager, Minya allow to go over a catch or yet no, your office, no more people could be your Yaza, Ultra American. Choyo. My member number. Yo. That money is 054. 054. 54. Oh, sorry. 054 524. 054 524. 3821. 3821. Abasa me mobile. 054. Cho me bo. This onya mo botre kakra. Asamo. Nyankopon hira mo pa na madwuma mo yo. 05 4 4 524 524 38 21. If I been to Swana, Minion, sir. Yeah, but I need to go and so, yeah, happy birthday, what we are now friend. The mirror, do you know? Okay, Emmanuel, touch you on. But I need to go and so, we are now friend. Yo, I reckon you coffee free no bomb was say what general Sikano, Papa Ninakaza. Call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Friend, what friend be? Nakasayo. Hey. Wono mchaza mono mode da demo sa na mudi adwene biti friend na my 300 no confirm mama saba Mr. Tachi Baby on friend asam ne ya mareho na je busi aso ye penny TV so mama ya tumofo obi wa ba wote ho no hwedi na friend no afa ne fo pa na adwuma adi no Wa with TV station who allow Sadi Ghana for Mama Yasu Yanti Atia B. Yes, our TV station in Kwa. Any TV station as every. Ade. Friend, I just that you would alive for Adum TV. What number no near the 2 years. I pass the phone through. These are frosters. They are frosters. Our mother go Ghana could do one. Mama ni power train no deep dream. We make it to every ever choose here. License we ever choose. That touchy. Wa block a line. Man, try phone. Enti naima. Dabio. Adia. Full friend now. But who the other friend now? That is a number I'm the friend. Say no. Obi anya no number bi am friend. Oh, now there's a Obi am friend. Fia naima. I am busy. Oh, Obi am friend now. You want penny phobia me has any money in so. And they are there watching all this kind of nonsense. I'm an apostle. Stealing people each of every day. A TV, Minister Benewaa. Minister for Information. Dabi, I'm saying, Mr. Sam George. Sam George, yeah. Mr. No, honorable. There's a no nonsense man. Yeah, Mr. Honorable. Never be a Ghana for no day. Now I said, Papa, dear grandpa, I am each of every day. We are man for each of every day. Each of every day. Maybe, Mammy Rahman says here, and I mean, Shadi, because like it's actually getting. And this nonsense, no cost for TV. So it's done here, yet the other year. And since I see you, Honorable Sam George, that is what I've been told. If it is so, Papa Wadauruma,
wadaroma wo ba e wo badwo ye ni gide wo ye ni nyina ho nanso when kwa de yesre senka your television stations, if it can be sanitized with some of the contents that are shown on our TV stations, and can you beje papa? Mukasa ye ni 5 minutes cause wa fail for me. I fail. Me damage so ke test. Just say ma fail for me we enti. Koko send 300. Hello. Trying to turn straight, mommy. I'm ready. Adia ba ko ne say. Hello. Hello. Wachini wa he mu nyina agu. Say your office one crack committee. Committee 22 time ya na empty na ye. Onya o kan ko akwan. Ono na say obi flower fluster fiti. O so sha say and you can to come to 22 wa je. What da kwa ro kase. O say ono no be condemn. Hello. Middle. She could say, Uncle she Frank is me video way. Debia Adam made the message ma a papa your church and what they say. Yeah, boy, they come Francis. One fan tageno. Messi post video way say. Hello? I don't even enter our friend. Kafra, me, some more. Bruh, now what to say? Oh, me say, when you are me, when I check me, more TV, so many judge pa, me, I'm wakakra. Okay. Me pay 100 million, na me dia dane many kakra, na no me kokwa so na Robert Saji misika. Na me hwe mo na me hu samu boa mo brofo. Na botane yan kasa wa. Asa me ho chere me mo me wati. Ready? Bra. Because you send an copy. So say minya 100 million crown can me pay. Who gonna cut? Pachai. Okay. 100 million we go to 400 cedis. 400 wow. But when I register near movie. Na say isike o mi nyina 200 mo bom ni aba. 200 na you be ma 6,000. Banka we dey start kakra. Yo, eti me mo wa hifa. You are cratema and found any baby will be at the hand of register mobile money. Oh, yo, na 200 no me the baba office na. If I chose any office now I register no, you very register our phone so far. Hello, bra. Yeah. Pacho, me send him mamu sesi ana. Don't be very ready, so why you ready and I send it. Yo, number ni yesen Pacho, me de ba ko na friend nti. Okay, we na. You are fresh you na with the me can me send this sesi a. Edini 7 boy, think we are no afraid me ya gina so ayi bibia ma. Aha, me send ya no ntika bobo number no ma me. Me kai want ya na. Me ka tena na send we are no afraid me. Yo, eti usi dini yesen. 7. Yo, bra, me yen sesi a why? Ati we are afraid na me nya bibia ma. 055 me baby bobo ama me nti me ba. Okay. 735 33 98 nani amakadanka dawati Fairness up. Me do my child and me what is this? Hey, internet said they be the official. Do you want me to the enemy Kasai and I know so fufro. Where mu ba me hwe mu nti o mu number ma je numbers ni nyina so. Numbers ni do say na wo. Eh be
a cop and say, we said, I'm also TV who are. Jay, no, I'm here be. Send them out. Missy, we are sitting upon the pole. And near my Bemani Pabra, Bacos, yeah, or being patched. Or Baba Henry. Yo, Mammy, me, I'm running to my media. I just did this many numbers too. And I told from number where the one about you. We know Mama, me and 055 735 3398. Ain't he, my boy? Why we have to cut beer after one? Why? Two divia. Waba. I must see your brain, my dear mother. Hey, uncle. Mamma Rahman, so you are doing 10 I mean, had 03220 8182. I just say, or say John Sodden, I could not win winning through. Me, Mr. Who happy. I told you 7 times. I knew Kukun Casa, and I'm more than my what. Because me, I cried me. It's a band day. And I'm in porn, I'm in Cojon Sober. Chocho skincare, Chocho. Okay, wait, a Chocho skincare product. A dose with Chocho Bush, no sense. Okay, you can't Chocho, no sense. Bema, what now my scent about who I want. Okay, or about so now man can't a cent into 2 me, your friend of crude cake. About one cent about who I want. You should Chocho, you should Chocha. Uti ase why why you can say we gine mututuo chan ya yi no me pacho you su chocho fafa uti ase okay chocho no the same ofa wona ho si nsuo ma fa ba roro he wona ho ne matanta ni nyina be free wo ti chocho ababa boa nipa chocho aso nipa okay no sense okay chocho abusua yi mesre wa da ba bia shops akese rin keto anyina mu obetimi anya bi honom na wato Panda Mart Palace Mall but na total was Spinkters obenya bi honom na wato Frey it was 0504 555535 and afa 0551815388 tap and hop abrocha do Ghana say me pacho kick RPB yeah nama yama o card ne diska gusu ne bi wo fro car enfidie bebre sisi cars na wo Ghana ha ne nyina no wo fro no fa hweso okay on say na himade ba ko ne say TNT no ne ka sika ne nyina ye kan afidie na be che afrim ye da evani na be cheke ba bia wakodu bi afidie na weke dada entinya bi na unya bi a ebeboa opa okay Mr. Wada sabe ya wo hunchire wonti number we free na ye ntro process ni register ma for free 0535125004 and some major message say we don't kwasa sem na do TV no so Cindy Rice ya mo ede kama Cindy mo ye pacho Cindy de ya bedum Ghana aduane aboa Ghana for pa ye Cindy Rice okay Cindy Rice kuta label no ye excellent emo no nso no aye mo a ekuta ono ankasa ode ne ho dada alright udi Cindy toto mu bia ho a ono ye fe ne penny de penny yeah okuta taste okay ana flavor no ye high ana afen so perfume no so ginam afemo ginam ye high I am telling you me pa cho emu we gwa so ba bia obetimi anya bi honom na wato Beautylicious by Jess and ne on e makeup ma me maka cho say eye na watwe mienu akwantu a yedi sua de ne ya hyase kwada no bi o first batch na hyase so oba ne nyanko ye obetimi ajoin the second batch no na wonum aba besua me se ye kire bibia wege pam se de style makeup no more ye kire bibia nti me sraw eye very intensive ene me ana me wo bi na chese why de kuma se ya na wo ba na wie suku we nurse ni we teacher ni you can do that as a side job e de ma wankasa wo ho as you mortgage to be no offer no it was 0243006711 na fe 0508148378 na ne ye enin komo syntax tank tanka ye kama tanka abeji ne ho entre ha okay ana ye tanka abedum Ghana abetenase menyi ni say syntax tank achi no ye benya tank fufuro bi dabi because onko say tank bi apai da bola so ye syntax tank okay empai dabi ebo wa na huri ya no for de mi na ya ne pa me kam kirawo yeah ana the same time na say awie ntumi fedi no eye tanka never for ni ye oh yeah yes sama me na dua na menim de na odi agum yeah
Udia Tibrofo. And I'm in Coho. That's right. Nakoko by Anquani excellent. Oh wow. Tomatoes near to Bruta. Yes. Anna Anquan White no. White. You. But I was syntax tank dear. Why wouldn't him say a sense of the end of patch dear and a down way strong, a tough. Freya enough a baby a pen when the angel Nakojo dear. A 0244 335 168. Now once you adjo dear come pa. Abra one de abna rice. Abena di bibi bebo. Abena mo. Naima. Ade ba ko mani jemu we won da bia meta ka se onu ade siwa. Ade echi so ba ko mienu miensa. Abena mo utumi no ade siwa na wotwe. Nane. Abena mo ye mo a onu a ehia nsuo bebre. Abena mo ye mo a naima onu a kakra bi na tu bebre. Eda wanu ma wudi a wotenka se wudi mo. Abena mo na sabin producer wa se udi bia one ne wa asem kra. Otumi jama ne che enti no abena mo to bi mo abena rice baby a obetimi anya bi na wato painkiller edi 2 year was chronic pain na no e ya homka heat patch eno na no ode eno na sese aba na hima ya num nduro na unum se yare bebrebe na ekuye no e drug abuse drug abuse okay your friend drug abuse drug abuse na tese unum painkiller na eduru ba bi a wa fermentalism no enya adwuma biem all right and nemom se ota yusu amka hitch park na ba bi ya no me no ma ayi painkiller wo dia popa ho na fa sa stamp ayi can say plaster no fatale ho okay ayi just a plaster o nanso miracle aduma ayi no e bo ni padua nim ni padua no so ntokro da mu enti de tale ho ayi scent na nam no na flavor na nam no e bo wura ni padua nim a e ko ni padua nim na wura ba bi ayi yare ho enti nwai no na yare na yare side dey aba me pacho pharmacy akese na nketo anyina mu obetimi anya bi e wo honom na wato frey ne ne wonhwehwe nkomo 0248 509-003 and I face 0544-569-251 or si feeling heat no adia ekum ayen toteboa ya boa woria from tefre saka okankabi me pacho eni Bon Agro Limited makachira wonum no mo di wei aba ye friend last show e powder ni nsu aboa ne ho ahipa ye sonkonsu so ti ono tia we ye crown menye okay da wa pie white no tali wachi obo me kam che obo mo bia hu se ono na te dem yeah yusu Bon Agro last show yeah now there fagu here na him awo so no ma me he just a water it's just a water fagu bottle nim na te last show no ba ko fagum na mentie tamfo na wo so a wo dey spray dem ho ade ba ko wo mu a extraordinary na ye different say wo spray we out me dem ano nya scent bi wo ho ba sama headache yes but last show ntesa okay last show no wo spray we ma bia kan fasi wo emfie du esan ye adwuma last show no so spray abo no wo nka ho opia bonte yes that's right into last VIP station on podcast oh my god share number Bon Agro Limited say baby wouldn't be anu kai say wonum and onum de ken kon di kan ba we decide and I won masa ko fa we yaba muje no tu mu nti we nsum na yenkoi 0246 519 and ye entweche enkomo ma Margaret say akoto Glory Calvary Temple mama ewe me amenchi awstronko ekwan so yanko AB Herbal Center na wayare hye enti ene ye wo ha enko ye double your money betie we na ha na nkwaje wo Dr. Ketwa finance ne enko me dan se ye de mo nante dia na ye ABA Herbal Clinic aso ye ena ye de mo ko Nyankopon nhira mo na adwuma pa mo bo e de bo aga na man ne asante man ABA Herbal ye adwuma ye dia ne se ye hye ani ana ye de speciality ye ni ena ye hye woni ne ba bia se akwakoduru bia ne ye hye ye ni ye mane sanso esi ni dadam e de ma enu nti ebeso se ba bia wo bia na awie wu hwa adum TV ana se wutie Nhyira FM no wuti na ye pa san se ABA Herbal ye ba ye enani fayari ase tu grako meyira ete sisi ye ni so ye se koye operation ne Nyankopon adom osofo atosofo rasta nyame nam na basa so amen no mo ana mo nam sa te bia ni mu nyina a o mutu ana ma ba ya so ye ne de sa haw ni nyina etu atwa
omutu omodwuma so omoye de na glaucoma de na to dem onhuna de biem no insuranka nyankopon so ba ABA heba so ye no enne onkuta poma biem onhya hwehweniwa biem oto ne dwuma odie so a wasen ko nanim e wa abrabom enu nti e besra se na wie sa wote yenka eye ni hu adwuma na ye na da bia meka se onyankopon no onimpa nsa ni padua ne kanea no eno na beboa ya me yakone ya ba wo boye bibia perfect ye ni padua no efi ye ti bepem ye mo ni nyina hu hia chemato be bia so ye da ne ni so afosumye ye da be na yare we be free me so akọ esan se ye nya ya nka mfiri ye so nko na ye nto ye dwuma ye die so na maame papa minua wutie me wofa mi maame me paucho se wani fra mi si wi ase ade ya pa kese pa ne se wani be fra na wu na ade esan se ade ba akọ be kan ho ayare ba akọ na obetsena bibi abeye bia je se obi so wu obi boawo na waso mu ama watimi aye eye wani efra wuntimi nkọ baafum nko a wuntimi nkọ washroom nko a wuntimi nkọ kitchen nko no aduane emfa enye yie enu nti no eyade ehu hia se entena se ma woni kanea ni num se de twere konkon ne kan ye no na nyankopon obo e ba ate asefo asa asusi no woni mpefe se yare ne ye ba betena enu nti o twere wona asem se de aduaba ne fa haha ne sa yare na se wakan yare ho asem o twere konkon di a ene na asem sam ye te se wankoti na asem na anya bibi biala wo ye enu nti no ABA heba osofo atase onyankopon ankwati de ne de o se ye ni aduaba ne fa ahan ensa yare no aduaba ne de me mindful di na ahan ne ye nim na de ban se ye nim na de ban de twa so no fa sa asenu ne to no ho so no wo boa me ne umienu na glaucoma age ye ni aboso efra ye ni no on fa ahan ne mbrafie onko fa mfi kwa ye breto mfa mbrafie mesi bi ma ne nye powder form ye mfa mfra aduane a ye di easier way a wo betimi aboa me mi sura du no so wutie ana wo hye ye no me didi se ususu adunum pan to the flower aduane awudi a wo be take ni said we take food supplement na siesie ni padua no eya mama ni nyina foni nso aba ma ho ato enu nti mesros eye glaucoma na glaucoma e na agi wani aboso abra ABA heba obi ohonu ma da bia meka se oti ye nkyerekye ni sei na osa na me kwa glaucoma me de mehu se manya big symptoms of glaucoma cry ye ade me de na mehu na mu ye trase ne kyerekye mu kyerɛ na osa sign we ya wo kan de ni bi de do mi ni pedu bo nsa de kye no otu na maba ya so ye no aba ba di aduro kamada kwakoto na dwuma wodi se be ya ABA heba aba no onhama glaucoma nka ne nto ho no mo me pa 20 sa wonso akọ hospital doctor kan cho so wo glaucoma ni bi entena senkasa afie twa mu me de kobai de bia me de koba nti saa na mesan de akwa ba eye hinte fraye dakoro pe wani na ahoso no wani efra de bia me kan se no obi gyi ne ho de sense de oju hu de nenso da sɔre no na nani hu na de bio anu nti mesrew eniema be de di wo ni padua mu sign ni niema bia be hu ne se de ababa wa ti TV so o kan ti radio so o kan de enu obi na me hu wo ni padua nti mi ntu ana monko na ni fa ya we ho enafom ade hu wo wi ase yes ayare no eye so wo ha be hu so wasum ye wu obi ho se asenikanika pe su wo masum obi se doctor ma pampa mutumi tutumi te sekuro ma pampa mutumi homete sa akola ya wo nato wo foforo obi se doctor me wo ho mani ni so ye mi wu obi se mani ni so timi ye me kantan asententan age mani na boso asa mama ya age mani na boso wo sa san we nyina e de di wo ni padua mu a tie we ni padua no da bia me kasa mind about the system won tie ni padua no obetio o tie wo odo bato fom odo to fom a oboafo ne hwan ene wani mienu guso a wo kɔ na wo ba crash se dia blabo ni sitie na wani be fra wo huna de enu nti mesro se ye glaucoma pa ne ha wo de a eye ABA heba clinic asoye ene na wie me kamfo de ama sabra na yenkuto na ene ye de hahadron abafie ebuatu ani fayare ase ye wo kuma se kwada so dwuna se market na chiwa ene ebutu ye di adwuma okodoma ahinkwa wa pie kubi coaster ebrada dwom omochiwa ene ebutu ahonso ye di adwuma me patcho se ye wo akraka so millennium adade last stop inside hona me ne wo kasa se osofo ata osofo rasta owo aye akraka so millennium adade
the last stop inside the wa into one craning in Patemu baby our eastern region central region region water region in Patemu baby would see me near and I will show you know winning will be so soon and 1 hour sat to be my direct and now uncle now for way and 90 so what's a young can no I only and the buano no swako aqua jena ya receive your honomo me patroji a number in a friend and near ninkomo doctor me how we near whom we're betting the abuawo na ya rena for one to and do 2 honomo be me yapa your number is 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and I say 050 28 12 161 050 28 12 161 ebia heba ya number no ebia na we TV no betimi de wo phone screenshot numbers ni neat oba na wo freye wada roma me pacho akọ hospital doctor kan just wanya grako mana bra ya so ye etene si wani ne so etene wodi epie ni ni mu ene wodi epie ni ne so ni nyina oba ebia heba ebade be fa ye nuro no so ama sa etene nyina fi ho akwa ma wato ebia na wani ne akwa ye bonku no operation chanu so se ni ni ba kon kan nche na ba kon so ho aka enu ti edi kan de se kan ko kan ni fa no a entena so me fa ko kan bonku mu no bra ebia heba ne yema waduro se de be ya ebetimi ye etene nyina fi ho ama wa ye nya fa se kan wani ne bra ya so ye ne ye nhane ye mu a empanyimfo se ni bua ne kotirem se ni bo ne kotirem dia etwa se ABA heba ye ma wodu be kwakoye wutini mu adwuma ayentini mu adwuma ya mama ne fra bontena ba ma ho ato esan se wo ba ya so won ma wo hunu aduro bia wa apart from heba ndro ebibiduro ne de ma wo fa ko fra waduane ne di awa saudi shedido na anu ma de ko shedido no wanom a doctor fu enimu de pa obi be kasa na gra ko makrade ne ko fa ba chanu so ma doctor fu enimu de emenye yenyamu ntiase se ansane ni pa bia benya gra ko ma na so benya ohawo wani so no eye ntini bi ne da yetini mu na sa ye ntini ne da yetini mu na tisa machine bi ne betimi am wo ni sa ntini na de ban ene ni ye ni di nkita ho pressure basa entini na onyankopon de tu yetini me ni ye ni di nkita ho eboy ma ye hu na de ye na wo ye de obenyo ohawo wani ne so enu ntina ba ABA heba ye ma wodura de kofa waduane adi anasa de be shedudo na wonom na aduro na ye wutini mu adwuma aye ntini mu adwuma ebie ntini mu na enyi amama ni nyina afiri ho aba besena kwa ma ho ato me kai se ye mama bi oba akra ye branch ka so millennium o se doctor aduro na wodi mama em de kofa maduane di ye ade achi ye niam efiri mani ni so ba ye kra me hu dwiri me wen nyina ya nwanwade a ede adi wo ABA heba clinic aso ye enu ntina awie mesro se ba bia wo wa wo hwe bia no bra ya so ye ho na ye nhane ye mu a na ye si wani fa ya we no ho kwan na ya we ne count ho no ma be kasem hu yanka satam nso na aka echi titibre mu panka be hu so obi anya grakoma na nkanipa ne wo mfie wo ha na echire adentia esansa ha handro ne twa ye ho ahia enti ono yesi nka ye nanam ko afom a oni nso obudua we bi na wawe a mewe na me minimu nsuo na be kwa koye mi nipadua ni madwuma eya mama na besena kwa ama me ho atome na nso enne ndie ne twa ye ho ahia minim na de pan wunim na de pan ye kwa ye be nyina yetimi kwa bo pa na ejitwa ato agu bi kwa ye hu fa so de bi e wo so ye hu ni sa ne ma ne de a onyankopon de adoma kyede na ma nipa baako osofo ata osofo master brana suye bejia bibidro ne hu tumi onyankopon de sha hanhan mu na hu ne se sa hanhan wo tumi wom na tumi wom so ayo ABA heba ye clinic wo pena sa de ne koso wo hono enu ti mesro sentine fie nkase ma chinchina doe empanyimfo si kro bi wa kro bi to aso edidi kwa wo nso enwa braya suye ne ye nhane ye mwa ne nsie ni fa ya we ne ho kwan na daachi wankase mi hu yanka da bia me kasa wo se wunya adaje mi nya adaje don shiri ba ku mienu ami kodi no hospital na nka merukoto amadwuma so ye ya satam na me komanim dadada maame adaya we be kan wate ho no da bia me kansa wo sto na wote ano no ana wadwuma na wo ye no ade be chia be kwa be ba 1 week na obi te ho a oye enu ti mesro ma woni padua ne ho hia tie woni padua na bra okasa kiro a doctor fu anim de se
ya we bia ne ho abeso ye ni padua eni kan mo ye kokko na yen ya kan memu ha no se de adwuma ye ye ho ano menya adaaje ma ye busy menya adaaje na ni beba no ho so no na ya we ne de na to fom satam na oboafo ne hwan wutimi ko ban mpo na ye de na ya we do boto fom satam be ka sa adofo nsan ye eye sa na wi asene tie enu nti mesro sebra ya so ye ne yen hye ne mo eye diabetes ene tete wo ni nyina ebie heba ye hwesia no e ma se etokra eye low pressure na high pressure me see low pressure me friend katwa ni tina katati me hu de hu no ato na nanu wansie do ye mpa ne sabra ya so ye ne hye mo a na wo pressure no emeda number emfama ne timi ko wanim e wa brapom HIV mo ano abawu ni padua mo ye hu hye nye ya abra ya so ye be hye ne aboa ama wadure be fi ni padua ni mo akwa ma ho ato ye wokuma se kwada so dwuna se market na chi wa pa cha wo ba ye adwuma te said okwa normal clinic na mo ye adwuma na wo ba je wo card 100 Ghana cedi ye moderate da from boko sanso na we anesses be take you vitals nsana kwa hu doctor na hu charge said be ma eni ti bra bibia da from boko e wa ya so ye ho ye wokuma se kwada sujuna se market na chiwa eni ebutu ayeye adwuma okodo ma hin kwai wa pie kubi co store e brother jom e ho ana ye wa ho so yeye adwuma ye wa Accra Kasua Millennium adade last stop inside ho na je ye number ne frey ne ni eni nkomo doctor me ha woni pesa me ba na obu ame na yare afamanto na da chi man kasa me wuyanka ye number ne ye 0541 56 51 0541 5651 and I say 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and I say 050 28 12 161 050 28 12 161 ebie hepa what me say nyame sa wo mpra ne be hwetu mi a e wa hahan no ni se de nyankopon asam kan ye eni atwe ne bi so ye adwuma wa awie ye brem okay onhra won so party bo made na ko hwe doctor na won hwe big mama me 2 minutes na menya de bi sisi a Ohemaa me de ase meka azafo e di kakra ye blame wo mo ba so mo hwe TV no so hwe ye no krani eno na meka me de me blame wo mo bebiri say when he bradia what he was a whoopelo it said girls you better na ha je dem ko say mam ha okay it said girls you better na ha ya mo tususu o WhatsApp no yeah wunnim nipa no yo under 3-4 minutes what's what feel before me say we what did they do too what did they better feel e do 1 minute impo say my feel we send this kind o mo te dem and o mo je chop money won crofo it we ya no wa send it na utimu say adwuma mo ye no ho that ko won betime nya nipa be 20 oh I'm telling you it is waje 200 nipa 10 ko da no wa boka omoka no emi won won say omo pesika na omo mra na utime the 125 million asend obi a wudni mu no da say online wo pay 400 million now ka say utira ma na tu enti me problem ni ma omo me di ma wo a wote ho no mo amutiti TV ne ho no ana mo hwe we na mo send sika yeah what dabo hey what gas wo tema committee 22 no oh wo bo wo say them now your voice I don't know they kasa sina sema ye na me smart ya na me say pe bi o ma dwene wo fom moment abi bi wa no be kasa no ya na nya adwene wo fom o e fa ya dufu de pe o na pa bosia fon so na eje bosia yenka no kura wom say opanyin ne ho akwakam de na TV so na eje bosia woni bank TV so na eje bosia me na me mpese to da me but at the hard time I see a catch them say I the foodie pa mo pe muni mpese say double your money for time budget 20 enu bia ene kwakam anu maba what me atena ho pass and 125 million ma wo yonko bra 40 say na we be na wo saka na se sikan de actually but we are just doing an eye for say yo ye ma ye ni na ho yo yeah Ohemaa de bia meka faade esi ho na wo de bia for 20 series crash onye sa ko busu me de obenya onye be ba mi anko bonago limited na yenko di nkomo maka cho se la show
eno na say no me pacho wada ye bo ho nkomo na agye ntre ha papa me ha no na pom to say me adum ehu ye jo pacho na so ye ye ho ye pa bona go de ya timu de na mo yo ne nkomo ne say bo nkomo kakre yo me da sibebre me fa konye so acho na matcha Nhyira FM ene Adom TV okay the phone yet yefo nyina what ye nka wie ya Born Agro Limited na awie nso ye ne mo edi nkomo tiawa okay na Born Agro edwumadie no kua ho akade ni papa mni abo mu dem no ya so ye na opebia obenya okay na be ka kua akade a bi ntiase de ade nro hodo nyina ede kua obesisi wasase ode no ba be hyefom ebe fifiri ebe nyini wo ho ban afri amuamoa ho nwura ho yare ho kusi bua betwa ni na Born Agro Limited asoye sa akade ni na bi e wo honom okay enti Born Agro a edu ba ko a dodo na de nim ye pa edu ekura mi ye fe no King Kong King Kong was emi hwa moda okay ha what bro for so never disappoint enti edu ba ko a tatahwe shiwura nyina tu ase oh yo ti me kan ye bia oyekua ni na afra obisisi wasase ahye sunwura no ansana wode waba no ahye foma wadura King Kong no na sai na yede ba ko ebe kan we se fe no ojaba na yese Paul Romantem o ya King Kong no kra apiafo so hwe no aso mu dem okay na sai ko ye sorti sanse na ho de no e wo so pap wow enti so ba shinwura bia na wa bia no ba ya King Kong okay ene ojaba enti utie mi na kai na shane so pa okay enti ndo ne bebre na mo no de ya de be pia ha bia yi ba ko a na nsan ba adwama nso a wona nso nkonsu entafre entetia etete wo mo afiafiem hospitals hotels hostels dormitories ya mai amuko school na mo de nso nkonsu afri school aba fie omu nyina omu hawo no adola show na aso anu ene ma kum adu wow na sawutie bi na bia wo sa hawo na manfo edila show aso anu no odi enda so ho dia adura last show no was a killer okay the show ma yen hwe say na esitie mo ye no say na fe yen ra numbers no ya na numbers ni hia etefo ni ahefo pa enti we ni be ne say enti last show no say enetie wo sachet mu efoni da ho kama be wu say eye ensongunsu ne ntefre efoni eda ni mu achire so ye ntwere bebre achire ekwa be fa so be so aduro no okay na sachet ni omu no ayana won say enchene as a powder enti wo so a ejejim enti de obe ya ne say wo so ha otwe a ate otia no a behia spray bottle ana bottle bi emia so ma it means spray bia na wa hwi sachet ni na agum eye powder na wo sachet mu wo hwi guma wo di so agum na yema say na be ya betumi awo so no na afro otua so wo so a any be 5 seconds to 10 seconds no anu abeho na ni na yensu wow ani be saka kra bi na won shada anti pampan bi a ebe tian so pampan bi wa fa na na we dey pampan bi ani oh wow edaboko wow abatan nyina betumi yesu bia betumi yesu se eye osofamu o kitchen cabinet mu eye wardrobe mu ba bia ensonkonsuo entefre entetia ana mpo se eye ne yefre na efiewura ono o rented dan on si dan da anso se o fiewura what dry a last show okay last show was a killer last show enti ne ohia ya toa na wate aduro na hwagum na afi wodi so agum wo so na se enane anan ho na wa obetumi aspri ba bia peso spri bia okay enti we ni yes se wo to ba kwa say na ti ana se simple die asesa package ka ko ze die flat enye tenten say okay na we no ba ko bia omu aduro mu 20 pieces we say okay 20 pieces nya ma to ba ko ndi to na de omu a ze say ye omu a omu de na ma omu ton okay bebre na kura to no ka ho okay na sauce was bebre na so to no ndi wo kwa sachet ba ko bia wo to a okay unless bia to na bebre gu fie ndi wo nya to a ndi wo to sachet a na wo ku fie jo yamfa numbers ni ntu dwa na yenhwe fa fon na we no Born Agro Limited na wonum dia balasho emu ade wo mo ha ye pop me say na no an ultra modern hotel me mo dini nta friend di hrodo nam say hey
na me sorry gina ho ama de echi ye mpacho me aboa bisoro ne etefre Ohemaa wo say last time on buy o mama ye bi no na me koye de me kodai no me kodai like me kodai wo say last time on buy o mama ye bi na interfere ketenkete bi ame wo me kitchen ho okay we show mu say ya chese me so wo kɔ na wo de buru so na eye adwuma pa eye adwuma pa me di ko fie ye no efi ofo anyina obi aba wo behwe sa aduru omu baby na ne number ni e bajo omu we na mu nkoto bi mpacho ye mu bo number yo enti e numbers no me pacho obeya so no watie ni ye se na be behunu die ben wo na wa frɛ okay se wo kuma se ne mpotamu na wo pebi ato ayo na okura ka wo de ne nam nti ebia wo from na wo ben mpotamu a obetumi ato bi from ho ne edi kan no e fe Solomon okay onu so okuma se ne number no ye 0244 62 35 49 0244 62 35 49 aha ena Mr. Ajay onu so okuma se okay nti se okuma se ne mpotamu a betumi afre ne number no ono so number no 0246 52 66 08 0246 52 66 08 nti ni medical boss ye kumase for de ni jo na wona wo enkran ya akra ene mpotamu nso no betumi afre number ya mbeboyi na wona mo adi nkita ho number no 0531 02 31 55 0531 02 31 55 na me ameka say so me number ni open mu bi a chede wati anase misabia na mpo osu kura ka sanye ka akura na hwibaru na ope se obeji last year ekwanya wo ho okay they say na bi oni amisen ka na kure the man no increase man for isu bi pen no sense aye adwuma no more than the man for so ni abeje ho wo ton a content amount nti number no 0246 51 90 12 0246 51 90 12 ye ka obi ho number na ni ho krom opeso no akosoto okoto emfa na obenya bi enti wo kumase na opese okoto shop a boko emrum kete mrum ya we say go chemical shops be bring na aka web mu bia wo so pe la show okay na baba bit na guarantee so kwa obenya toa no easily K2 agro services K2 so mrum uko K2 ha ne shop wa benya bi anya bottle na kan ho ana mbo se o ase ho no ma ketia baba you two first start you see area ho nyina wona tonton sunku so ne interfere no go pin mu a obenya la show adre bi ato na de ma la show dance no se enya adre spray so pie kwotna ba bia ansa na waba pampan bia nim na enye poison for nipa na use no eze nipa no friendly to nipa no na environment no and to betumi spray na wasan adaho otumi atena ho ayi wade a ha bia ni akire they can so baby just na akwa ketekete nso me ntufo se u spray no fa akwa na tena ho na spray gum na so spray wi a otumi kokoda de akwa no koto a ha bia ni akire the last show there was a killer last show okay wo number no ma memfa entu dwa ebiem emfa ma mahwefo 0246 519012 0246 519012 makachiro Bon Agro Limited wonum no onum de kinkon baaye wonum sa de fufuro bi be piso wey last show eno na wo ba bia be ma bia adwaye bedroom kitchen hotels hostels secondary school for no mumpe bi man koda no pidi so cross office ye be school no mu enti munto na mazie be bie ya form one for bebe muntu nguso na munto na emwa wo mu obabisa na me basisi ya memwa bisa memwa bisa eti last show na ye dia bropanyi ye beda ase epa TV for ni je mu TV ajo nti na me ensa no abo awie ye nyamo enso adum TV de ye no bedi nkra nyakopo ye adum achina
yebeba na yasaba besomosompa yen yebeto aso kakra ewa ha but me ba o man so sesi an ma beji wa drintre na afe baba begafo na meni wo no ma ba bewie memo bi so asem no ma me nko ahoma no so sesi an bese meni o mu wie 03220 835 03220-835-8182-83 mamenye wajentre na yanko obi aba hello good afternoon nedo odi baby afrefi your friend Gideon mitasafi ekwapo medikrum okay Gideon patro yentio madam ngwa se the dia enibie enyi akodu no enipa bi etete Ghana ha still ase yehuye ngwa se papa penyimu oti hui otunye pege se ka eti se aseni ama obi a se bi mpedu asa oti TV so o yesen ma me na me sen me ma ana se ni bo osika afem uyi ni baby a abrekwa se bi program mu ye nyansa wasa ko de tuwo mpu utie nanka eboano se ne amudi kan tofo no e ka me nko anka Ghana ban mbomodin na o hye sa ko no mu yesa ani o ma no e wo mu TV ni so nanka wo on pane wo mu because ye mu duru ni en kwala na tifie ubeko mu na ubeko dem mu no mu dia to sa bia ye no e hye emwa ene na de nsebo ba no e be anka Ghana ban tie nanka onye mani nye kama medama se mo ne nyame nye adwuma yes na sepa hello morning Ohemaa na hoye ama yanko me da se mama cha no be da for chance adwuma mo bona no de pa ke obi so chia pa so me bora ke police na twa we twa me pa Ohemaa bi number na ade tu za nyame no fere nyina number bi zo nipa na doso no number bi zo nko na o ya ward pa se kwa fa so a o mi hu se de mi sibiti na ko pone dai e shira me kete adwuma no wa kwada bi mo ansana ye ro ba shira fm na ya me kan yana se me zan na sofo ka bi se TV station ni radio station ni o mo a e o ma se bi se o mo kaso e ma lanse no e o se nkofo bo no ma yi o ma lanse ni ana se 2 million abai ya ma o bi fu o mo nsam o mo to office o mo di uska bi ba o mo nya duma bi a ko bi a okay station TV station go e radio station go no ma eni ko ke ma ko nya kwa se wo sika ntia ma lanse da ba ya duma no ko fon ko fu do guso send ma no ko fa be be so send ma it is wo gine ho a won te de na Ohemaa na wo ka no o he ya nya fu ma ne o dia bo odofo me nya odai ma odofo me e de na me nya wo so e de o me bi wo ma o ye de so ngofo bi sa o mo ji advance bi kwa bo so ya ka chedi ka o mo so o mo ma de e o mo nya ho aduma that e ho aduma ko mo ya nka se be san ko sa fo mu TV so nya go ko ke wo mo so de atiano ke be fere almost ye yesu atinu se me ni na that say wo to na se o pare fudia dia o to de fudia dia so say the sika be ba wo say de mani e na ngaro ko bie gongonte ba to gravo a anka ba se ko ka sika ga benya o me se nya sana se be ni do so no do ase yo yenkwai hello kafra hello manager ho manager 03220 hello 5 hello me do din baby afrefi mejo so wa wili ba gro de pacho da bi o International Assembly ma na bo wan yo ona bo yentie wa Asante be kwai asansu fe ya assembly me boss no we asante be kwai lojo tie pa na be kwai minister chief executive mo biem ko mu tie mama se de mi am be ka ko ye no e wa se abai de ne nesi from ka send ma che ubehu radio presenter TV presenter no di ho adanse e na ngofo pupa na sabi na busiafo ni wo ti o timi send 1 CD na o konya 10 CD ngofo me na busia ti e ba se ye nuanom to hu eno ba bu ha to bi tu ame o ka ho asem tienye papa pe ni mu a wanyina du sei sabi o tan ka dis kana kura na so bi so bi se na e koso nti fia na menye wo kwa se dis kana ma wo resi a wo be de no nya da nkwa abres ka de mi ya ko bi tu akokonkonte ene no ma yefo waji kawuro waji akonfirm na mana se apapo wawi na wafiri kede ma nkofo edi ko ke adu me sia pa na ba se yo ahoma no hwan na gire hello hello mama
Medafu din baby afrefi. Tientie wa. Me mpatira so me akoso what am I doing the what am I ejuma. I am trying my possible best. So through the able guide of I just want to have one-on-one encounter with Honorable Sam George. Because Nancy, rumors circulated, they said some of these social programs, Honorable was very troubled about some of the utterances on our shows. Indeed, why can't we talk about the other ones? Ebiana Honorable, you drawn attention to it. Indeed, I'm just praying. Say, na you bet me I get it closer to him. Hello? Naima. Rata. Yeah. Na phone me na bra. Ne do drag downstairs. And it dey mamentia me papa so for record. E kura se doctor. Pa de bra wo tie mo pa. Naima. Me de bia me ka se Ghana no ya ba be duru mo no. Ye mpini fo no. O ma to ma na ma sabonsam. Enti sa wo to ma wi mu. Na wan fa wa adwene no anya me de ma wa na fi ntete ye no ye de tete wo no wan fa nya adwuma de bia se ya ne bedi mo so hu enye na no na se ya na ba ko bi so betina wo be kan the same thing na ai ma me boa ai papa pe mu party se bia ma wan sa ma me kan ensem se ya adan bye ana mo ha mo ho plaza ha asemu ye kan da ye ba sori do ya nkoma so ya ba sori don ya ba nkoma so ye na mo die sika ni bla na ya mo na yin sika ni bla na ya wa na yi ma ya so friend ko fu mi na wa asama wo kan na ya ba dwemba nti be ya sa di wi udi na yi no a wa so wa form wa feel form so wi udi na yi no a wa le ko si scanner say free wa say send scanner bla adena ma adwe wo form sa na me no wa say pinifo ne de samaka o ma to ma na ma sabonsam bi bia no wa be le o mo bi yi ko na mo tasi wu o mo zan be zan ye enti so ti ho a mo ni na ho juma de ye ba ye nyele mo te to na station bia mo so na mo de mo yi mo chen na to na mo hwe se ne mo hwe no no me ka na yi ma ye station bia abaji di o fu ya ti se ye ko form kakrai e be dia ni mi little free. Now when you turn on bank, I'll buy a radio station, the Amobi Aqua Trade. And I'm saying phone time. I'm person on Quabedi. Who does all Quabedi? And I make up with 20 cities, 15 cities, you know. I run about Sudi. So, Mama, you see an answer, nearly now, never boy any Ghana penny for her. I'm okay. Can you ask for a little bit? You be say, a better idea. You want to Yo. All right. I Nina, your mamma, studios, Mammy Kakana Mirade. Naima, Nhyira. Naima. Ye. Mimle Mobi Agenisigo. Okay. Mimle Mobi Agency, your walk, pending moon. I a shannon sack. I didn't know why yet. The TV stations and any radio station in Nashville being sacked. I'm on your crew and Kofobi. Yeah. Mura, Nipeku. Sir, Quasa Samon Koso. Na krono nya dai na jimi sam nya dai enkoso na first crown na ansa na ye be show movie na bibi na ye tro parental mikayo PG and na 18 plus and na 18 below and na ade ni nyina free ho sanyansa na yira na nya nipa ya bia naima tie ye to na ye sisi Ghana fo na ye hwe na nsa ya onabo eba ye ya kikiri ai DSTV mu wi Ghana fo DSTV fo wi Ghana fo ya tie ase badana fo kro na ankasa na eba mo ho beje ai ye kan say lances no but the lances amama sebe mpaduasa enkofo bi a mekobie ma no kasisi ebe kase ye enkwasiafo bi sebe abotre otima say ana TV so nkola hwe ye ya say ye tete Ghana fo nkola look at nyama bi ekotu TV so ena topa nyina kire ni TV so ena onim say Kwame Nkrumah pen so conform ma TV so da Kwame Nkrumah conform ma krom jeje pen so kwa conform what ball ati
ana ani bia bai ye ni bia bebrebe no enti ne ma ponche ate no aduma na ya ni bia no na hema ya ni bia nyina achi hwe ene comfort radio so TV so ene ye nka ne sen send me person me bo bi din me won numbers be 4 5 omba TV no so a ye nie ye wo America ye ne America bank way kwaso Ghana television na me these things I'm doing Ghana me that's what I do for fun for number na phrases here me dia na mpanifo bi ye do be dia go the whole day dia na mpanifo bi ye ye tia uka wo je katua di they are stealing Ghana for I say Ghana for her na hema say konfobo ne tena yarefo ho na konfobo betu na he say o man ne say ya sabe nyankwasiafo na ese no anyansafo mo nim papa na monye na mo ka ho what am I say say to me ni nsem na hema wote wani nsem bara wan konfo bi nsem me say yetime nyanyansa ama toto da afa nipa ba ko yenyansa ni ma ne che no obeti TV so mi yisika Ghana sakwa RMS ko pebo si ayede ya nyankwasiafo bi omu yiti sika so a ya fra omu no omu meyi bi maye o ti ma say omu yi bi ma ban bo that's right omu meyi bi ma Ghana ban ka to sa fra omu hu yo omu he staff no o ti ma say obeti say be fa say o ye big star no on na dia ni mo na obeti nche onum say ya no kura that's all enti me say hwa mo na masa nkofo ne tena radio ni TV so what am I say? You the lances sama sabe mpadu asankwase afo bi no mo Jimmy Ghana ese Ghana for why Ghana ye nipa bone for ana sabe mpadu asanyansa fo ne yanya mamani yeso ana ye te o ma Ghana for hwe papa ote okuta crutches so ne na nyina so otum kura crutches you know how many minutes they feel in for me man sana mutia what am I say hwe ya ni bia bebrebe no ana ekoso ene hwe wo de wa ankasa hwe o de ekoso TV ne radio station bi okumase a check ya a loto no je bofra nwumre 6 to 5 o'clock so de ni bi akotwa awani that time na me ya adwuma ho so de ni ba no de 3 nipa 3 aka no ana mo si reception ho ya fra adwuma wura no se mo ndana ho ade ya si radio tie na fa nyansa ye de edi akire so de ni su esu ho so de ni kura su ho so de ni wo su na wa what pass so number 1 no pass so number 2 ya pani for na afa baby say ya hwe ya na hema ya no be pa ya to one ya hwe nyema bi na hwe nyema bi obehwe TV bi so TV bi onto me da yi action movie na Ghana movie na ugu so hwe o hwe onjo me da bi objection mama no 1 minute I say 1 minute when I'm say scan omu dibi scan ya manfo age ni mu dibi double your money you dey ni nyina ma naima I wo de ya manfo obi ani brese bi ala bi adi de pe ya ni guda naima sale ko di yam 8 million wow 8 million na me ton me ka wo ho na me akọ me nyanko ano say me papi wo hu afra o say o ka no na nani che ho me ne ayi baby ani hema ne ba no me wo London na me to ama no me srew hwema no nse ka na ye me srew de wo si ni me kasa na hema mani ba mo si na me na commercial bank ma send 8 million asase sani ama na beduru ati ko si akọ adi amanfo anya di fu da adi fu pe o ti ara so bi adi fu anya di fu ko ji jo ma wala de o ye ti le ko ji jo ma wala de mas ma jo ma wala de o yi ma wa adi fu pe de o ye ti le ko ji jo ma wala de o so na ma ye shopping ma to dai me de brew enti obi be frew send the 4,000 man no na so for say me who can na me mamu 10,000 ya me abo no oh yes smart no so me who can say me mamu 10,000 Ohemaa aso for the ebu wo mo ye ka yan hwa de bi yan blame telecommunication for no so bi okay because encombrance nyina your numbers and how do they get in touch with it no dey obo me pa twa twan dey be na
What a big mama. Money come on, I know don't be cancer. I had communications and I was here blaming you. I what's your now won't for mama Foster. How come on your and then the softwares they use to send messages. You have received this amount. You don't know what is going on. It's alert, say. In the office, and they are doing operators and your money. And what kind of sign? And no, one with me so much to be Bobo Dina. Yet you know forget about the true color phones and your phone here. Me pacha worry man can be please. This is what I'm also saying. That's right. Flow. Telecommunication for MTN. Because Sadio that's my second I say this and that. Now so one here. Why do you hear Kakrabia? Sometimes I hear Aberdeen send Panacra or you should you send this come out and power by your phones and better so Baba can't champion for any Papa Boni dear. Now I'm out here, dear. Young communication centers now. And so yes, among your money, you so and yes, I'm going to buy and Obi or phone. MTN go a mom money does somewhere. Because it's our way, and I'm a friend MTN Penny Park. The phone I busy. Okay. I mean, I say some numbers here, Obuboina. Memana, I call me on my head or met me. I have found because almost to me, and so we advert for TV to say, Yanya let was our first test. They send it to even our phones because I want him dear Cosso. They know. I want him dear Cosso to then pan on my first idea to protect Ghana. What is it? Some penny for Bamudia, they show so coming because almost GSC Kappa. Yeah. In a way, almost GSC Kappa. In a lot of Oboa on several bank demo. If be a mobile money. Obi-Wan be a mobile money. The said yourself, okay, Eddie Mikun, and Sikan almost sanka. Almost started so many Mikunukasana and I'm sick. I said, why I quite come with them so that for fun, ma'am. I'm you are talking to Sergeant so. Was a Sergeant dear by one someone. I spoke to me out. I said, why you some Papa be from on and GH and so already do what I know. What I said, what do what you go do kind. And then you send this car. I said, over so one co work. Why can't you make check balance now? About the good mobile money 500. Yeah. And they also have to take charge for sign your money now. By true color, no. And your phone, big mama. And your phone, and but I know piano. Most as of foundation go. Yeah, I know. I'm phone and cocrafu. And what said I about you true color. Bantaba true color. Bantaba to once I wanted to say, oh yeah, old lady. What only say, and Mirwana Supani, I don't know who person. Abrewana, my friend. They know what they are doing. And you may because we within. I was here running. Okay, and now would you would die? Yeah, call Frankie's Minko. You're very so happy birthday. Papa anymore. Yale. At me. For me. This man is on 12,000. Ah, me tell ya, me who one in our media kakra me kachire jenyina say we me wana me ho ran kan ni say career me titi me fanti timune nya hwe me video say me papa na ma me sere say wadaw ma o ka say dudwom ma ada ayi churches ni schools no asonti enti no omo educate omo members yeah be ko talk because omo diti omo okay enti ye de ye ka kire wo di ko da ni si so se ya malon wo fun TV so mpa che wada enji obi ani honu ma wo baba TV so be boda ro so opani pa aboa no abra Ghana ha ye wo NGOs ye orphanage homes wo krom ha. They don't work like that. No, many abra me da hospital no afre me. Oh, my mistake I said this car ba phone so. Dum no na me say friend here for the use it. No, me no be call papa.
Say lotto number nyina yetumi de send. Lotto number nyina. Otumi fra o ma send lotto number. Kokocha. Da kra no mutimi nya some code bi. Etimi di code o mutisa de. They are speaking from MTN and answer bibi. Eti nyoma bi wa. Big mama we. Yes, I no mo di wia. Enti me patcho ya man loan with TV so Frankies. Oh. Ya man loan with TV so. Ya NGOs enfra brochire magana ha. Se wonu mu beboa Ghana for wonu mu akire o mu dem dem a wonyina ba kokora ni we wo so. Na se Ghana de yina ye ho kire ye ho amu bi mu. Uti na ye. Enti wakono. Enti Mr. Yama ye ni enna ho. But I want to announce to you, Nyakopon ya admechina, I'll break this news. Say yankoda na ebe school mun, we are visiting secondary schools. You found say a boys school and I say a girls school. We just want to visit a man for them to know idea was and sex education, the girl child, and then the first night girl child education. But I said the boy child and so here, obi didn't go to Jumia or so any school who be excavator chino. So we'll start this mission. Nyankopon yadom ye call a year Ohemaa bi worship say worship no ye call baby fufuro. Ye call hono ba ya pe September mu. Now you started with the school, with the secondary schools, with the JHS, and then all that. And China video biliki ya JHS 1 student and member 4 nene dam. Video no. Oh yes. Inti yanti metra hasa in this 4 walls, you know. Nade biya yenkasa. We need to come out. Ti ba schools ni mu. Na yede mo aba bekasa. What the we pa ne you know they are yabele. Okay. And what Thomas for now. Oh. No, we say the boys in this seat, and the telephone NTSC. Correct. You. Until we need to come out there and give whatever we have to you. Why any TV is required the better wow. Baby, I will be auntie. You're free, Jomani, your rest school, na ye ba or brought to you. Not say de brewan and auntie. Ye here boa for an error, then you boa for that abbey. Ye here more what na mo my nyina mo my Ghana enye yie and I would do what mama wish you happy birthday. By the way, Kwama Michael Japanin amo aha edi ama Michael Japanin amo ene eye wawoda mame fa kwenye so na me wish you happy birthday pa Nyankopon onhira no onye okese uwo aguna Amenfi was central constituency ene eye wawoda Nyankopon peja onfamfra domu nkwadomu happy birthday pa na birthday we kwa mame ankasa meba Ohemaa ba mewu Augustina Nate Tina oye beautylicious neba na me ana mbado no ene na woda me wish you happy birthday nye odi me bad sa eso me the day pajo fani na ka video no homa no ene ye wa woda so happy birthday to you Tina of Beautylicious by Jess. Bridget Ohenewa Donko ene wa woda Francis or a technician when Nhyira FM say wish you happy birthday. Na na wonya mukese mami twa me honye nkate okaka me ba ye beto aso Nhyira 104.5